apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itimplaan nakman iti kape, tatang. Naibusen tiya sukar, Luisa, anak. Ay nawaw. Apay adiyo met imbaga na sapsapa, tatang. Nalipatak nga raw. Ala, gumatangak to inton madamdama. Gumatang ka mo tayo ti mantika. Tadantani nga minin may bus ti mantika tayaw. Day talaang. Way. Imbagayo kumaan na sapsapa. Ay, pasensya ka na talaga. Naawan mo't nga min iti panunot ka. Nga po iti andaw apang panunutag. Awatin man na iti saba, Luisa, bakit? Ni, nangalaam iti saba lakay. Pangala ako mangay asabalay. Bunga ti saba amulak Ay nawaw, nagbunga mo't gayam day jay. Uy, hanggang manmanulaing. Nagsasaronon tumot ngamin ti bagyo. Un gayam, nagdala nam itay, iti kadi ayan damari tesi. Uy, apay ka li bakit? Nakitam no asino tinagbantay iti istorna. Ni tayo simot lang Isumot tinakita kita. Apay ana sa ludsud mo? Naibusan ti pang kusina tayo. Iso ang mapanak gumatang. Ay wala, mapangkalatan. Anda pa'y mo't nabati a kwarta dita. I-budget mo latan tapno umanay. Naimbaga bigat mo, Maritesi. Si kamat gayam dayta, Mari Luisa. Naimbag abigat mo mat. Adda pa'y lakom amantika kan asukar, Mare. Adda pa'y Mare. Ikanak man iti saggay sa akilo, Mare. Dayta laang, Mare. Ken soft drinks man, Mare, no adda Tay dakkel, tapno umanay kada kami atalo. Awanan, Mare. Dayta laangan, Mare. Isumot laang kada ti presyo. Wen, Mare, isulat ta. Okay nga, Rod. Naimbag man ta saan ang imin? Saan pa'y, Mare? Oh, ato yung tikat gatangan, Mare. May 1 kilo a mantika. May 1 kilo nga asukar kan soft drinks, Mare. At itibayad ko, Mare. Ay nawaw. Daytoy laang, Mare. Kurang iti 150 pesos, Mare. Isublik to't ikurang ko, Mare. Di ka madanagan. Ta saan kumat nga itarayan dayta. Sige, inakon, Mare. Ay nawaw. Awan ka di aramidin nyo ita, nanang? Nalpasan ita, yanak kaw. Bantayan nyo man pa'y nga ruti store, taagdigo sa klabiit. Sige, siyak pa'y laang ti makaamaw. Aywan gayam, no agsubli ni Mari Luisa, singirin nyo ti 150 pesos nga odi na. Anya? Kurang tumat ti imbayad na ita may gimatang, kurang iti 150. Ay nawaw, apay ngamin nga inted mo ti ginatang na nukurang ti bayad na. Diya mo ngamin impagarop, akurang ti ited na, nanang. Anya ti imbaganakan ka, isubli na ti kurang. Wen, nanang. Barang itulod na inton madamdama, tapno saan ngay supay apaka-stress sa manakaw. Sapay la kumaan, nanang. Manula ang mat nga ti ganansya. No di na bayadan ti balance na, lugi akmeten Nalpasan, nanang. Nakadigos matlaang handa tao. Ay nawaw, nagpartak. Sakto laang mat, nanang. Da kayo kit di mat. Nagsubli ka din ni Mari Luisa? Awan pa'y mat, anak ko. Ti kunana, kat isubli na ti kurang iti bayad na. Imbaga na ka day nga itamot laang. Saan, nanang? Ngam ti amok kat isubli na itamot laang. Saan kumot nga itarayan dayta kunana pa'y kanyak? Ay, awano nanakaw. Amangan no scammer da di ako marim. Amangan no teknik na dayta tapno makalibre. Ay, saan ang mabalinti kasta, nanang? I-text mo.
Ipalagip mo ti kurang ti bayad na. Isupay mo't ati 150 pesos no kwa. Wan, nanang. Singirak at talaga. Isupay a pagplitin o ag-purchase man ng datao. Awan ni pagatang mauluy sa bakit. Mapan ka ija store? Mapanak ti store da Maritesi. At mapan ko gatangan. Ay nawaw, adamot ka barbaro nga store iti asidag tayo. Aya, Wen, iti store ni bakit terya laangan ti papanamlakay, as asidag pay. amangan mo't no awan ijay ti kayat ko agatangan. Adda, si kakit dimot. Kompleto tilako ni bakit terya niya. Napanak iti kalman, iso nga amok. Iti anya aga po pay laang nga agbanog ka amapan iti ayan datesi, ket addamat as asideng. Nagdigos ka mo, tanakaw, sa dino ti papanam. Naibusan tilakok, nanang. Masapol nga ag-purchase manan. Agpasyudad ka nga rod ita. Wan, nanang. Ala, siyak nga rodan tagbantay iti stormaw. Awan aramidin nyo, nanang. Adda, ngam inton madamdamalaangan. Ay nawaw, amangan numataktak kayo pay. Saan? Okay laang kanya kanak ko. Mala, mudto'y ti susi ti istor mo, tamang lukata kaun. Sigurado kayo, nanang. Wen ka day. Sayang matano adda gumatang. Sayang tiganan siyam kuma. Sa dino tinagapon, tatang? Iti ayan ting kumparek. Insublik lang ti binulod ko nga sprayer na. Nakita yu ka din no nang lukat ti istor ni Maritesi, tatang? Nakalukat Mark. Iso na lang takas na ni nanang na tinagbantay. No, kasta. Awan gayam ni Maritesi day. Mayat ti timing ko, ah. Ay nawaw, napaulimag ka matanakaw. Ah? Kwa, tatang, adala na lagip ko. Adan sa manin kalukwa na pampanunuta. Awan na. Ni tatang mo't. Napaulimak lang da tao. Kastamot nan ti aday ti panunot siya. Naimbagngal daw yun, nanamayang. Si kamagayam day ta, Luisa. Anya ti masapul mau. Gumatangak man iti tinapay ala ko yun, nana. Mangala akong dito'y nakadisplay, ah. 5 abal ko tigatangak. Daytoy, kan daytoy. 5 abal ko't anana. Tibayad mo nga ay. Agadvansak pay laang iti 50 pesos. Di udik, iyo may kunto. Ay nawaw, saan amabalin At dapay ti udim adi mo na bayadan. Anya nga udi ti bagbagayo, nana? Ti 150 akurang mo iday. Ay, nalpasan day ta, nana. Binayada kon iti anak yaw. Sigurado ka kaday? Wen, sige, ala akong ti tinapay. Ay, mabit laang. Tamay sabal kot pay laang ti alaam. Ibatim pay ti upat abalkaut. Kompletom nga umuna ti bayad mo. Kasapulan mi nga rod ita, nana. Di kay madanagan. Isublik to mo laang. Ay, nawaw. Saan nga umanay ta nasurok asa nga gasot apagbasbasula kanya? Anya! Inlis tayo kadimot laang dagiti nailako yun, nanang. Wen, adda di ta amin anakaw. Ay nawaw, anya ngay daytoy, nanang. Adda man ang tinagan ni Luisa. Imay nga rod itay awan ka. Una yun dayta babae. Tunggal gumatang dito'y istor ko. Kurang ti ibay-bayad na. Dayta nga rod. Diyak kumaikan itay. Ngam basta na nga lalatamot iti tinapay nga in-display ijay ruwar. Talaga anapuskul ti panagrup-rupa dayta babae. Nalaing ta inrana na nga awanak dito'y. Ti ko na napay, kat binayadan na ti 150 nga udinaken ka. Binayadan? Saan pa, ay nanang? Ay, olbod nga rod. Aday jay a babae. Ay na, apo aya. Makaparurot ti tattao akasta. Tiknik na samot tenday tatapno makalibre. Ay, saan asyak ti tik-tiknikan na day ta babae, ah? No umay manan gumatang, di yunik ikan, nanang. Wag na nakaw. Malugi mat ti istor ko ano kasta. Agraman po unak, inutang na pa yun. Ay nawaw. Gumatangak man, tese nakaw. Anya tigatangan nyo, tata Timyong.
Sardinas man no adda. Ado, tata, iso na lang ata, di babasit lang ang tinagbati. Mabalin na ita. Aywan gayam, adda ti balance ni Luisa dito istor ko, tata. Ay nawaw. Balance? Wen, tunggal umay ngamin kat kurang ti ibay-bayad na. Anya? Dakdakkel pa'y ti udi na ngam ti baybayadan na. Isublik to, kunana, ngam awan mutan ngagsubli. Sapay kurang ti kwarta ngayon tugot kaw. Sakto laeng apang sardinas. Okay laang, tata. Pakibagan to laangan kenkwana. Taamangan kunak no iti kinabayag na kat nalipatan na matanday jay. Anda ka numot balance mo iti istornete sa si ka, Luisa. Ha? Tung kalagatang ka kat kurang kano ti itid mo abayad. Una yan day babae. Apay mo't nga may nakasta. Manula ang matiudik iti istor na ngay. Saan pa'y nga umabot iti 500? Wanangam no para iti kumarem, dakkelon da ita. Manulang matpiman nga iti ganansya na kadag iti lako na. Ay nawaw, kasla pa kabangkrapan naman. Ay wala, talaga amalugi ti istor no kasta lang ti mindset ti customer. Bayadam no mano ti mga bayadam kenkwana tapno malpasen ti saritaan. Di mo man teknikan ti padam at tao. Anya di bagbaga ni tatangkan ka itay? Ay, awan day jala kay. Ay nawaw, kasano ko mga awan kat adda nga rod nangag ko. Ay, unay kalaki di mo ito, Dennis. Inton sumarunong amin, siguradum akumpleto ti kwarta nga itugot mo. Tapno kumpleto matpiman ti bayad mo. Ingagarak nga raod, No saan mo ngayon gagara? Hindi kumapay ang nabayaran da ita. Hay, may sakamat, Dennis. Ay, nawaw. Agbayad ka kit din. Amum amapan ka ija istor, kurang ti alama kwarta. Ipadas mo nga aramiden da ita kanag iti grocery store asikat. Ikanda ka nga ta. Sa balimot nga minday jay, Kahit gapotay small business lang da jay. Kastamot ten ti aramidem. Proud ka amangan iti makan ang nagtaod iti kalukwam. Bayad ko. Na, Kukuha mong ti sukli. ay nawaw, apay ngay makaungot ka. Agtal na kamat siguro na niya. Naa, si kapay laang ti kasta ti panagsasauna ita. Mangibabain ka launay mo't. Anya nga mangibabain nga ibagbagamot. Para day talang. Tapno ibagakin ka, siningir ko laang ti kwartak. Apay anapudot adagos ti ulom aya. Ha? Uray asino mo't ano kastala ang ti kasarsarita. I-paid mo tinagan ko di talistaam. Kung namala no asino ka. Suklim, alaam ta saan ko akasapulan day ta kwarta. Ti kwartak laang ti singirak. Ha? Kukuha mo data. Kat di mo namnamaan agumatangak pa'y dito istor mo. Wala, okay lang kanyak. Kayat ko kit di tapno saan nga isupay apaka-istrisak. Diwan! Agsardan kan! Saan asyak ti tik-tik ni kam kunak tumat. Amok tiknik mo day tatakayat mo lang ti makalibre. Itadyo day ti akwarta kin tata Temyong no maranaan nyo alumabas nanang. Wano saan, ken Dennis Latan. Kwarta nay. Sukli ni Luisa nanang. Di namot ngamin inala itay. Isupay kit di ti makaungot. Apay ka no? Inbabain ko kano. Kat siningir ko laang matibalance na dito yung istor ko. Anya? Isubliyo day ta akwarta. Kat inton sumaruno, di yu lakwan day di ababae nanang. Ban dito'y istor ko manipod ita. No may ilawan nga umay, ibagayo agumatang laangan iti sabali nga istor. Sige. Ure awan ti customer ko no kaskin ko na mo lang. Saan nga umanay ta manula ang aganan siya apaka-estresak. Kastang unay tibain ko ijay istor na itay tatang. Ay nawaw, kunak man no nagbayad kalaang. Kano nagado ti ibagbagaday di atesi. Ang mga nod na naisawang mau adi na nagustuhan. Sapay ado ti tao alumablabas iti istor na itay. Amok ni Tesey na kaong. Saan na nga aramin ti kasta no nasaya at kamut kenkwana. Ay natatangpod no ti ibagbagak.
Nakapigpig sa ti panagsasauna itay. Naasar siguro ken ka. Inton sumarunong amen. Sakbay amapan ka ija store. Siguraduem a kumpleto ti kwartam. Malugi damot piman ano kurang ti ibaybayad mo. Naibaga na pa'y a tekniko kanulaang dayjay, tapno makalibre. Nangalaan namot nga iti puskulro pa na mangibagay ti kasjay kanya. Di mo mababalaw ti pada matao no pagpanunutan da kay ti dakes. Kastamot nga men ti ipagpakitam. Sikamot lang tiyagar aramin iti rason tapno pagpanunutan da kay ti dakes. Agbalbaliw ka nga minan, anak ko. Di mo gundawayan ti padam a tao, kentong palem ti karem. Ay, nawaw! No di mo kayat a pagpanunutan da ka iti dakes, siguraduam nga rod a nasaya at met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya nga minan di ibagbaga makasapulan ni Ana, may tabakit. Kasapulan na ti kostyum lakay. Kostyum? Wen, buwan nang wika ngamin ita ket ada ti program iti pagadalan. Ay nawaw, anya kostyum kanungay. Di kaslabado da idi ah. Awan mo ti kasyabado tayo. Iso nga rod nga agabang. Pagabangam nga rod. Kini maridina latan. Una no dapay extra na ijay. Mapanak iti ayan na intun bigat agpili akmet. Saan na mabalin nga awan ti kostyum ni Ana? O sige, sikati makaam mo. Tano siya awan amok no may papaniti kakasta abanag. Pakiserrak tuman dagiti bado mino agtudo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanam ayamay ta. Iti ayan ni Maridina. Anya ti aramidom ijay. Mapanakla kita iti kostyum nanang. Awang ngamin isuot ti apo ko yu. Masapul nga agabang tayo. Anan mo ni Ana ti kostyum aya. Jak na ibaga kada kayo ayan nanang. Awan mo't malagip ko anak ka. Para iti buwan ng wika. Ada ngamin program da iti pagadalan. Kasapulan na tay kaslabado dagiti babae ide. Ah, ay ada nakitak iti ayan ni Dina. Papaabangan na maut. Wen nanang, iti ayan na ti papanak ita. Ay wun mapan mo kita no adda ti umanayan ti kwarta tayaw. Nagadaw ti bisitam ita, di na anak ka. Kukumarik ti daddo matatang. May da nagpili iti bado nga abangan da. Mayat mo't gayam ti negosyo akastaan niya. Wen ano ita nga gusto tatang, buwan nang wika ngamin itaket. Kasday gayam na jay. Wen tatang, kitain nyo ket man manulangan tinabati abado. Pang kostyum dagiti ubing ijay pagadalan. Wen nga raw. Dakil tumot ati income mo no kastalaang anak ka. Sapay lang kumaataan na danda dagiti inabangan da. Tapno mayat to nga isublida. Ken tapno saan amaksayan ti income ko nga agpa-repair no addaman tinaperdi. Binilin mo kumaida Wen tatang ngam no daduma. Adda dagiti tangken ulong. Iso ang masapul nga da deposit da.
Si kamat ti masalaw ko dito dalan, may taba ka. Sa dino ti papanam. Sapay di ka nangalay ti payong mo. Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, mapanak ak kita iti isuot ni Ana inton buwan ng wika Mapanak iti ayan ni Maridina. Pilyam tay kabaalan tayo nga abangan Katuan mo't, anya ngay ta nakasako abinagkat mo. Kamutay. Iyawid mo nga rudan Ibagam kininanang ta mangiling ta. Mayat day ta ama ikape. Uy. O sige, agpatuloy ka maten tapno di ka marabyan. Sapay kasla agtudo. Isarak yun to tibado tayo no agtudo Inbilin ko matkit di kininanang ngam amangan kunak no nalipatan na. Narigat, aglaba. Naimbag abigat mo, Maridina. Umayak man? Kastamot kan ka, Mare Mayta. Umay kalat na, Adati kostyum mo dita, Mare. Dagiti lang makitkitam tinabati, Mare. Inabangan dan ti daduma. Agpili akman iti isuot ni Ana, Mare. Ay, wala, Mare. Agkita ka, no, adda kurso nadam dita. Day talaang atalaga tinabati, Mare. Awanan iduldulin mo dita? Awanan, Mare. Ay, nawaw. Nangina mo gayam ti abang. Anyat ko na, Mare. Ituloy mo lang ti ar-aramidem dita ta agpili akpay. No adda magusto ibagaktukin ka. O sige, Mare. Agpili ka dita, ta ituloy ko pa itar aramidak iti kusina. Ayaban naktulaan no nakapili kan. Fly me to the moon. Nay. And let me play. Di ba si kasulti customer na o di na anak kao? Agpili ka nupay, tatang. Amangan no kasapulan na titulong mo. Ay nawaw, kabailan ni Mari may taday tatang. Da kayo kidimot. Uwen Ken may sa, di na kayat ti madisturbo no kasta amadama ti panagpili na, tatang. Nay, may payapayan na ka, anak. Ayun nga agpaiso. Nakapilin sa tayo. Sige, tatang, panawan kayo biit tamapan ko kitaan. Amangan no addamot ten tinapili na. Kumusta ngay, Mare Mayta? Nakapili ka din? Aywan, Mare. Daytoy ti kayat ko. Sigurado ang maibagay kan ana day Mare. Wan nga rod, Mare. Magusto ak launay ti disenyo na. Kasla sosyal akit kitaan. Iso na laang ata. Iso na laang ta? Iso na laang ata nakangingina ti abang. Ha? Mabalin aki sayam ti abang na, Mare. Kisayam iti uray sa nga ribo. Ay nawaw, nagdakkel mo ten, Mare. Alan Mare. Agkumari tamot. Sige. Basta isublim adagos Mare. Kan anadam Wan, Mare. Di ka madanagan. Agsingirak iti deposit, tapno sigurado ang maisubli da ita. Ay, mabalin nga utang ko payla ang tidaduma, Mare. Ay nawaw, apay nga, Mare. Awan pay nga minti kwartak, Mare. Di ka madanagan, tabayadak tumula ang kang ka. No agswildo ak iti palwagan tayo, itad ko adagos kang ka. Day tao iti nabaga makostyum ni Ana. Wan, nanang. Ay nawaw, sosyal akit kita na. Mayat ti disenyo na. Siyempre nalaingak nga agpili, nanang. Amangan mo no nangina day tanak ko. Wan, nangina talaga ngam tinawarak ti kumarek. Gidaduma, bayadak to no ada kwartak. Anya, inutang mo. Di bali taadda ti palwagan mi kini Mari Rima. Siya kun ti sumaro no amarilisan. Adanam namaak apagbayad ko, nanang. Sayang mati kwarta. Diyay nalaklak ako mati pinilay. Kasano ko maasayang? Kat isuot mo't day tati apo ko yun, nanang. Tay simple lat ako mantina ba nga manakaw. Ni nanang mo't. Day tangarod mo't ti kayat ko. Kita am ti inabangak nga isuot ni Ana, lakay. Ay nawaw. Apay akastapay lang ti pinilim bakag. Kita am ngamin ana imbag Sosyal akit kitaan, lakay. Sigurado anangina ti abang day ta kostyum. Nangina nga agpayso Ayunay kan bakag. Saan ka di nga imbagakan ka atay kabaalan tayo abayadan ti pilyam. Day tangarod mo't ti kayat ko.
Umanay nga rod dayta ka ni Ana. Wen lakay. Bagbagay ng tupay. Sigurado nga isunto ti kapipintasan iti costume inton Lunes. Adun to ti umapal no kwa. Na, taday tapay laang matinapanunot mo. Ay nawaw ka. Ay nawaw, asino ti sirip-siripan nyo iti tawa tatang. Damay takin, Ana. Umay katakitaam. Ay nawaw, bagbagay ni Ana ti costume na atatang. Waling araw. Bagay na laon ay tikas jay abadaw. Angam ti parikot ko laang, tinawaran ni Mari Mayta ti abang day di abado tatang. Utang pa'y ti daduma, manulaang ay tinyawat na kanyak. Daya, apay ngay. Day tangarod tatang, anusak nga urayan ti sweldo na iti paluwagan mi, ta isumot tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ay, day dapat ngagpaisutirigat na numaminsan. Nang ro na pa no gayim mo ti customer mo. Kumusta nga iti buwan ng wika iti pagadalan, bakit? Ay kat mayat Agtugaw ka, taada na patag nga ibagak kang ka. Ano na jay? Amom ka de. Ti anak ta ti kapipintasan iti bado iti pagadalan itay. Nga Kan madlaw ko nga ado ti umapapal kang kwa. Ay nawaw. Kung naklakid din o napatag ti bagam. Day talaga yan. Unay kan, Jason. Kasla di mo ma-appreciate ti anak ta. Sana kasta bakit? Ti kanyak laeng kat saan ko makasta ti ibagbagam. Nagsakit iti lapayag. Apay da ito'y bado nga inabangam dito, si Kamayta. Apay ka di, nanang? Kunaklakit di insublim da ito yan. Saan pa'y ata at dangarod dita? Ay unay ka na nakaw. Isublima unta mga numaperdi pa ay. Bayan nyo pa'y laang dita, nanang. Da kayukit di mo. Isublimon ko na ta mga numaperdi pa ay. Manunga aldawon tinapalabas, sipod nalpas ti buwan ng wika daan na iji pagadalan. Ngam di mo pa'y mo na isubli day ta a costume. Syakto ti makaam mo dita. Di yung amin pakibiyangan. Amok ti ar-aramiduk ay nawaw. Una yan ni Mari Mayta, tatang. Ay nawaw. Apay ni Mayta, anak ko. Di na pa'y naisubli ti inabangan na a costume. Anya. Ay, makalawasan tinapalabas. Sipod nalpas ti program daan ay pagadalan. Ngam di namat ko na nga isubli na. I-text mo Amang ano di naktumula replyan, tatang. Wano saan sikan ti mapan mangala iti balay da. Ay, wansa langan. Siya akong timapan. Sayang mat no adapay timayat amangabang iti day di abado. Wana. Sayang mati oportunidad no kwa. Ay, day tangarod tatang. Una yan, makapa-stress mat. Umayak man, Mari Mayta. Ay nawaw. Anya ti ar-aramidum dito balay, Mare? Umay ko alaan ti inabangam abado, Mare. Ha? Ni, isumat ta inig ka, Mare. Ay, kwa? Muto yan, Mare, ta i-disprekto manan. Isupay mo't ano at dati mayat amangabang. Siya kung ti agad yas, ta di mo mo't masangot ti mangisubli. Naa, apay akas tamot ti panagsasaom kanya? Wen ta siyak pa'y ti pinaguray mo, Mare. Kukwa mo day ta costume. Ay, nawaw. Ne, anyangay dayto, Mare. Manchamot dayto eh. Tangay aggaganat ka, sikan ti mangilaba. Ay, nawaw, di mo pa'y nabayadan, ng pinirdimutan. Makauray ka ngamin bayadak to. Adda penalty na dayto, Mare. Saan analaka ti mangilaba iti kastoy a kostyuman niya? Kita umot ati disenyo na. Bayadak laeng numano ti nagsaritaan ta. Penalty nga ibagbagamot dita. Day ta pagkwartaan ti amom. Anya? Ay, awanan. Sayang dayto a kostyum. Ipadas mo nga ilaba, anak ko. Sapay kastoy ti disenyo na, tatang. Day tangag paisaw terigat na. Naimbag kumakunak no nalaka kasarsarita day di Mari Mayta. Saan mo't nga rod, da isupay tinaturay nga agsasao. Kasano nga rudan na ita?
kasaritak ni Mari Rema. Ibagak takisaya na ti sweldo ni Mayta iti paluwagan mi. Masapol nga ag penalty tanatangsit mo't da babae. Di na amo ti makisarita na sayaat. Wala, no umanugot ni Rema. Umanugot da tatang. Mapanak iti ayan na itamot laang. Ta inton Friday, kat i-release na ti sweldo ni Mayta. Talaga asyak ti kalkalabanan day ta adina Ay nawaw, apay ni Dina. Inala nakit di tinat duma kwartak iti paluwagan may. Anya, Di mo't agbain day ta babae. Sapay subrat inala na. dayta siguro na ti penalty naman tiyaan ako siyam. Ay, saan mabalin ti kasta? Mapanak iti ayan na itamot laang, tagsarita kami iti nalapat. Rupat kwarta day ta babae. May samot day di arima. Gaputa siyak tilas nga agswildo. Intod nakit dito dat duma kwartak iti day di babae. Ay nawaw! Dina! Dina! Rumuwar ka dita, tagsarita ta! May papanitian niya, Mayta. Ay nawaw, agindi di ammo kapaylaan. Isublim ti kwartak nga inalam. Excuse me, kwartak day jay. Sobrat inalam kinirima. Adda nga rod penalty. Siyak tinarigatan anang ikat iti mancha iti inabangam a kostyum. Ay saan? Isublim ti kwartak no di mo kaya ti maipabarangay. Adda kan ka ano, pabarangay ka. Sa anak amabutang, taamok nga dalaban ko. Di ka madanagan, ta sumango akno bilang man ta ipabarangay na. Adda ebidensyak mare, apay ti kunam awan. Anya? No awanin ti baga, mabalin mo ti pumanaw. Di ka manaktak tabi si akita. Bagaan naktulat ta, no kaano nga agsasarita tayo iji barangay hall. Ay, sayang mo dayjay lakay. Sayang agpayso nga basol mo mutlaang no apay nagastusan ka. Irresponsable kan tumat namin. Imbis nga da maigatang iti bagas. Pagadalam day ta anapasamak. Tapno inton sumaruno, agbalin kan a responsable. Malugi mo't piman tinegosyo da no pirgen nyo na kita akostyong. Ay, nawaw! Saan adakas no kayat mo asosyal wenno bongga ti isuot ti anak mo? Tinapatag kat awan maagrabyadom apadam a tao. Kan siguradwam a kompleto ti bayad mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Na, lumabas manin ti kaaruba akagurgurak launay. Usilang apak manakastoy. Ay nawaw, adda ka di parikot mo, Susana kong. Kusilap kamot la, kusilap nita. Agdamag kayo pa'y lang amin. Ay nawaw. Nay, di ka maawatan. Awan mo't amok adakas ngay naramid kukin ka. Agindi di manin. Dayta ti paglaingan nyo. Noan yaman na ita panggurguraam kanyak. Ibagam kumatap no amok mo. Nasakit ti matak ang makakit-kita iti kasta pa na grup-pro payo. Anya, Agawaan nyo kit di ti lumabas. Di yu dadaulan ti aldo ko. pasensya ka na. Tagsa upay lang amin. Talaga di yu amo ti pagluglugaran nyo. Ay nawaw.
Si ka magaya, Manong Andres. Inagas ko ti pauit para ka na kayaw. Siyak ngamin tinangibilinan ni Miguel ang dispatcher. Ay na, agyaman naklaunay Awanan yaman na, kapsat. Sumbra ka, taagkapi tayo pa'y. Ay, saanin? Asinaglaang mo't tibalay ka. Agkapi aklaangan ni Jay. Dito yan Ang mga naagong at ti anak mo nukwa. Ay narigatan, kapsat. Karkaro kit ninaguraan nak. Anya? Ay ti kayat ko asawan. Ito maminsan tulaangan. Ano pa'y magtial daw. Anya timbaga day di ala kay Andres, nanang. Intulod na ti pauit. Pemanawan? Wine. Pagkapiyak kumangab din na magkayat. Ay, mga asiyo, nanang. Di yu paspastra kanda di akaaruba dito balay. Ay nawaw, iti anya agapaw. Awang dakas nga aramidin na. Wanaw, adadakas nga inaramid na kang kaajak amaw. Basta, kagurak launay daya alakay, nanang. Unay kan, saan anasaya at agura am tipadam at tao no awang makagapaw. Adda ngamin madlaw ko iti daya alakay, nanang. Anya day ta madlaw mo anak ko. Sabali ti panagkita na kanya. Kasla dadakas sa panggap na kanya. Ay nawaw, saan ba't siguro anak ko? Amangan kunak no panunot mula ang dayta. Basta, di yu paspastra kanda di alakay dito'y balay. Period. Da kayo manan? Naimbag abigat mo, Susan. Awan ti naimbag iti agsapa. Nuro payo ti makitkita. Sa dino manan ti papanan nyo. Agkaralabas kayo mo dito'y paraangan. Mapana kiti bangkag ko. Ay kit agawaan nyo ti magnaa. Saan amasapol nga agpakita kayo pa'y laang kanya? Saan mo tanay gagara? Nairan na laang. Kun may sa iti paraangan nyo mo't nga may tindalan may. Awan mo't sa balay. Alawanan! Agpatuloy kayo kidain. Awanan ti adu asaw. Unay kan, Susan anak ko. Bigbigatan nga bugbugkaw ka. Hay! Makapaasar day talakay, nanang. Saan ko mamapiman akasta ti tratom iti karo ba tayo Sa bali nga rod ti marikrit nak no iso ti makikita nanang. Dayta aka panunutam ti parikot anak ko. Agpanunot kalaadagos iti negatibo ure awang batidakas nga aramiden jela kay ka. Asino ti mawag, nanang? Ni angkal mo abansyong. Anya timbaga na? Agsasabat kami kanong agkakabsat iti balay day dilulo kan lolam. No kasta, agsublimat gaya man ni Uncle Ija abroad. Wine, no kayat mo sumurok ka. Mapantaadwa, tapno makita mo langan dagiti kakasinsin mo. Kaano aya? Agbiyahe ak intong bigat. Makalawas ko ijay, no kwa. Ay nawaw, makalawas magayam, nanang. Anya ngay, sumurok ka kaday. Saan na, nanang? Agbati aklatan. Da kayo laangan ti mapan, tapno at damot laang mga sikaso kadagiti tarakin tayo. Ay, rabiin manan. Panagtuturog manan. Ay nawaw, anyay dayay. Kasla damot ng barsak iti bubungming. Ayun na yan. Asino ngay nga taday ta? Sapay awan kaduak dito'y balay. Ay, tinasayaan. Si Ripag iti tawam eh. Sigurado at tao dayta. Kasla ijay abanda ti paggapan ti bato. Awan mo't makita ka tao. Amangan mo't no nila kay Andres daytay. Amo na ngamin nga awan ni nanang dito'y balay ka. Ay, talaga aday jay alakay. But-but nga napailaang da tao. Rumor ka si kalaklakayan! Rumor ka, tasangmo na! Nay, ano ti masapul mao, Susan? Di kay agin didiam mo dita. Amok ada kayo tinang barsak iti bubong mi idirabi eh. Lukasta, ang damot lang ng barsak iti bubong yaw. Uri diti balay nga raw. Sapay madlaw a bataw. Ay nawaw, amok ka.
Da kayo tinangaramid iti kasjay. Ay nawaw, awan amok dita, Susan. Di kay agrason. Talaga nga ipulong kayo kini kapitan. Lakaya kaon. Diyan niya agapaw, amapan ko barsakan ti bubungyaw no bilang laang, katawan mo't maganap ko. Amok dayta nga ugali yo. Ha? Agsagana kayo. Tama siguradok adumanon kini kapitan tinaramid yaw. Anya? Naimbag abigat mo, kagawan. Kastamat kong kaso saan? Anya ti masapul mo? Adda ka din ni kapitan, kagawad nate. Adda ko man napatag na ibagakan ko na. Awan ni kapitan, ada ti seminar da ita. Ngam nung napatag ti ibagam, mabalin mo't asyaklat ti pangibagaam. Unlangan kagawad. Kasto ngamin. Idirabi adda ng barsak iti bubong me. Namitlo adaras kagawad. Asino ngay kumati mga ramid iti kasta? Adda suspet sa kagawad. Asino ngay? Ni Andres, tila kay akaaruba me. Kas lang amin adda dakas apanggap da ya at tao kanyak kagawan. No kasta nga rod, mapanta iti balay na itamat laang. Tagsasarita tayo. Ay, Houston kagawad. Ay, masyan ka kumakalyak. Saan anasaya at tikas diyang inaramid yo No awan ti nasaya at nga aramidin nyo. Maturog kayo. Saan atila kalukwan ti papampanunot yung aramidang? Mamin ano ka di nga ibagak ka na kayo. Asaan asak ni ng barsak iti bubong na Susan. Ay nadi kay aglibak tamadlaw mat ada kayo. Kamali ka, Susan. Uray ti bubong ti balay ko. Adamot lang ng barsak idirabi Uray kita am ti bubong may. Andado abataw. Oho, anyat amok ngay. No da kayo tinangikarga iti bato iti bubong yo. Tapno kasla inosente kayo. Huston laklakayan kayo. Katkastapay lang ti aramidin nyo. Puno ti ibagbagak kagawad. Awat ti baso ko. Huston! Agtal na kayo. No diyo kayat ti makaraman manan. Maminsan pa'y nga damadamag ko. Saan lang adanog ti maramanan nyo? Ay mga bigat mo, Kapitan. Agtugo kayo pa ito, Andres. Agyaman ak. Pasensya kan imayak dito balayaw. Okay lang, tata. Awan parikot dita. Anyat na pasama kitiro pa yo. Limitam mo. At dapay sukat na. Kinabilnak ni kagawad nate. Itiyan aga po. Napan nagreklamo ni Susan na kaarubak. Indanon na ni kagawad nate. Asyak ka na tinang barsak iti bubong ti balayda. Hindi kwan imay ni kagawad nate iti balay. Di tamot na dinanog na kiti namin adu-adaras. Anya, agpagpakiasi ak tawan basol ko. Inosente ak kapitan. Gamsan na ta nagsardang. Intuloy na latta tinang danog kanya kiso akas tuitirupak nga imay. Grabe mo tikas na inaramid na dya tao. Di kayo matanagan tata. Duktalan tayo no anya tipod no. Ikarik, tulungan kayo. Apay, anya tinaramid mo kagawad natin? Anya ti kayat mo asawan, kapitan? Nakitam tilangan ni Tata Andres? Sino tinangibagakan ka at anugam dyan kay? Ay, kwa ngamin, kapitan. Anya? Nagreklamo ni Susan ta binarsak kano nila kay Andres itinamitlo adaras ti bubungda. Sigurado kayo kadi? Anila kay Andres tinangaramid iti kasta? Anda nakakita ken ko ana? Ay, kwa, kapitan. Sana may parbang tikas niya naramid mo kagawan. Opisyal ka. Ngam dangramkit din ti pada matao. Agpaimbestigarak may papaniti dayta abanag. Ket no maduktalan apod no ti ibagbaga nila kay Andres nga isukat inosente. Sangwan nyo ti bunga ti dinadarasudos nga aramid yo. Anya di agwarwaras adamag, Susan. Makalawas lang nga awanak dito balay. Nagadaon tinapasama. Hay, dayjay alakay Andres ti parikot nanang. Anya tinaramid ni Andres aya. Idiawan kayo, binarsak na itinamitlo adaras ti bubong ti balay tayo. Anya? Dayta tipod no nanang.
Amangan mo no sa bali a tao tinangaramid iti kasta. Lakay matan ni Andres. Pagan ano na kumaabarsakan ti bubong tayaw. Hay, amo pa iti daya alakay. Amo na ngamin nga awang kayo ka. Iso akas ta ti inaramid na nanang. Kaya't na siguro ati agpapansin. Andya, amangan mo no naira na laang. Di ka agpabasaw no di mo nakita. Una yan ti kastaan na pasamak iti rupam, Andres. Wan nga ron kabsat, kinabil nak ni kagawad natay. Kagawad pa'y mo ngam kasta ti aramid na. Wan nga ron, nalakamot ang mamati na dya kagawad. Ibabain na ti pada na nga opisyal iti kasta nga aramid na. May siyamo na dya nga anak kaw. Nalaing agpabasaw. Anya nga iti imbaga ni Kapitan kang ka. Agpa-imbestiga ka na, tapno maamuan no anya tipod na. Ay kat mayat ano kasta. Sapay la kumata maamuan da no anya tipod na. Tapno saan ang mapabasol dagiti inosintay. Daita ti karkararag ko kabsat. Asino dagi jay kinasari tayo, Kapitan? Dagiti testigo, anda nakakita no sino tinang barsak iti bubong na susan iti dadya arabi. Anya? Hawanan, kagawad natin, delikado kayo. Asino kanungay, Kapitan? Ubing ka no tinakita da. Talong ubing. Ti atami kat napagtripan dalaang. Anya? Anda pa'y may sa akasaritak inton alas 12. Anda ka no video na dadya. Itapay laang, agsaga na kayon kan susan, gaputa delikado kayo adwa. Madanagan naklaunay, Susan. Ay nawaw, anya launay ti pagdanagam. Delikado ta kano kuna ni Kapitan. Anya, kasano a delikado ta? At dati nakasarita na, kati kuna na, ubing kano gayam tinang barsak iti bubong yu iti DJ Arabi eh. At da kano nakakita. Anya, saan anila kay Andres? Saan kano? Anya? Ay, anya ngayon ti aramidon ta. Sapay kinabil ko jay lakay. Lukas ta, amo yun no asino tinang barsak iti bubong me, Kapitan. Huwag tata, kalugaran tayo matlang. Ay, kamodyanan na. Makaangas matlangan iti nalukay na tao. Ayaw ko na tata, napanagnikan tayo nga inosente kayo. Agyaman unay, Kapitan. Awanan yaman na. Inaramid ko lang no anya ti amok ahusto nga ramiden. Siyak man matag saludsod tata. Anya ti plano yung kadasusan kan kagawad nati? Iti mandak ida, Kapitan. Well, mayat ta. Tapno adapag nakmanda. Nay, saan pagaya man nagimbag ti limita marupayo? Well, nga ron, Kapitan. Napan kayo kadi iti klinik? Well, Kapitan. Nasayat no kasta. Ala, pagsasaritaan tayo inton sumarunungal daw, no anya ti aramiden tayo kadasusan kan kagawad nati. Naimbagal daw tayo amin, naurnong tayo ita, tapno pagsasaritaan tayo ti parikot, itinagbaatan nyo atallo. Susan, kagawad nati, ken Tata Andres. Tata, anya ti plano nyo kanakwada? Iti mandak ida, Kapitan. Maasyan kakadia kada kami, Tata. Un nga rod tata, basol mi dayjay, ngam sapay lang kumaata awatin nyo ti sorry mi. Pasensya kayon, ngam nakapagdesisyon na kaon. Please, Tata. Diyak kayat ang maikat iti kinakagawad ko. May mayat metlaang no maikat ka. Saan akasken ka ti kagawad akasapulan ti lugar tayaw. Kaslaawan mo't nagkakadwaan tayo no kasta, tata. May saka may Susan. Gumura ka launay kanyak. Nga orawan mo't dakas nga aramidag kan ka. Apay, gapo takastuyak laang. Gapo ta may saak amarigrigat. Gapo takastoy ti tsurak. Kamalik dayjay, tata. Sapay la kumata mapakawan na kami. Mapakawan kayaw. Ngam ituloy ko tagdimanda. Grabe tinarami jo adwa kanyak. Oh, nangagyumot siguro kagawad nati ken Susan. Agdemanda ni Tata Andres. Ket awanen maaramidan nyo, no kayat nati agdemanda.
Di kay tumot nagpampanunot adwa. Ape akin nasaritang pailaang da di ala kay nanang. Awan ba siguro tidakas na no agbalin tayo anasaya at kadagiti kaaraw ba tayaw? Amuyo mat aday di ala kay Andres tinangidimanda kanyak nanang. Gapaw tabasol mo matlaang. Pinabasol mo ti tao nga inosintay. Tidakas na pa'y. Binuybuyam laang ni nati idi kinabil na jay lakay. Di kay naasyan mo iti jay lakay. Nanang. Deserve mo ti maidimanda. Deserve yaw kini kagawad natay. Day tati ganaban ti tattao akas kada kayaw. Ay nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, agimbestiga ka pa'y nga umuna. Laglagi pam, adakas ti agpabasol no di mo mat napanaknakan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa dino ti papanam, Daddy? Di nakmanawawagan iti daddy. Tatang kunamlatan. Apay ko ma, katadumatan ti kwarta tayo. Saan akas idi nga grigrigat tayo? Basta, diyak kaya't ngawagan na kiti daddy. At na gusto mo na kasarita kita. Isoro mo anak manan. Nukas na, adamanen agpakontrata, tatang. Wen, ni Madam Victorina. Agparamid kano ita apartment a paabangan na. O, di adun tumanan ti kwarta tayo. Ay kat sigurado na ito ma. Ikanak man nga rod iti pag-shopping ko, tatang. Manuti ka sa bula maya. Siyempre, kas iti sigod adaw-dawatal, tatang. Sige, sige. Ikan ka iti kwartam. Gumatang ka matlaangan iti suot mo inton kasanga iti gayam ko. Pilyam tay branded. Tatang, amok daytan. Siyak pa iti ko nam. Nalaingak ngagpilian niya. Nana Celia! Nana! Anya ti masakol mo, Ma'am Sheena. Ayan ti paborito kabag. Saan ka di nga imbagak kada kayo adiyo kutkut yan dayjay? Ingkargak mo't iti kabinet mo. No adda ijay, di nakita ko maitay. Biro kam anasayaat. At damit iti silid mo iti nagdalawsak. Papanan ko maday taabag ngay. Da kayo ti mapan mang birok, Nana. Agawaan nyo, tag-shopping ak kita. Ay nawaw, manain. Kaano laang iti nag-shopping ka? Ag-shopping ak, no kaano akayat ko. Kontraktor ni tatang ko. Ado ti kwartami. Anya? Agawaan nyo kit di timang sapul itibag na ipagpabirok ko, Nana. Di kay sumana udita. Umayak pa'y pan maki-istambay, mawi nakaw. Sige laang, Nana Celia. Awan ka di dagiti bus mo? Awan, ni Sir Albert, ada kliyente a kinasarita na. Ni Ma'am Sheena, napanmanan nag-shopping. Uwan gayam, adda jay nangag ko itay, Nana. Kasla bugbog ka wanda kayo ni Sheena. Ipagarup na ngamen ang mapukpukaw ti paborito na abag, uray adamo laang iti silid na. Anya? Diyak man amo iti daya a babae. No daduma, diyak maawatan ti ugali na. Sa bagay, bak nang dangamin, Nana. Day tapay ti may saadyak kayat kingkuana. Kontraktor ni tatang kaw ti sang kaibagana.
Ay, no saan anak kontraktor ni tatang na, agrigrigat dalat ta aging gaita. Imay matgayam ni Silya mawi anak ko. Uwan tatang, imay nakiis-istorya kanya. Isun sabot niya bugbog kawan ni Sinay tayo agsapang nga grubrubwatak. Uwan ata mapukpukaw kano ti paborito na abag tatang. Ay nawaw, para baglaan. Kasta siguro, nubak nang timay sa atao tatang. Gaputabak nang kasdayin ti ugalyan na. No sana nagkontraktor ni tatang na, agpapada tayo langan niya. Anya nga ti maaramidan tayo no kastamat ti kayat na tatang. Ay, una yan, tikasta. Agtugaw kay Kitdi, tamang idasarak iti kaninyo. Sigurado ang mabisbisin kayon. Tulungan nakman amang isarak kadagiti ginatgatang ko, Nana Celia. Daytoy kadilaan. At dapay na bati ijay lugan. Iso ti mapanyo alaan. Ay nawaw, aga siyang mandayta. Adda ka di parikot? Anya ngay dagita ginagatang mo. Siyempre, gamit ko ang bado, sapatos, bag, ken alahas. Kano ado ti badum adi mo us-usaran. Tapno masukatanan Ay, sayang ti kwarta no kastalaan. Nalipatam samat a kontraktor ni tatang ko, Nana. Ado ti kwartamian niya. Uray dakkel ti gastusak. Masukatan tulat na. Wen Ay, nanana, awanin ti ado asao. Mapanyukit din alaan ti ipapaalak kada kayo. At to yan ti Diyos kan sandwich mo, Ma'am Sheena. Sigurado nyo lang ang amayat ti templayo, Wen, danag mo aya. Di ka pa'y pumampanaw. Tamangan no adda pa'y ipaalak inton madamdama. Wen, agtugawak laang ditoy. Mayat. Kasto'y titimpla kayat ko. Na? Apay kasta ti panangkita yung kanyak, Nana, Pudno ka day abalitok ta kwintas mo. Kano pa'y anagisuutak iti peke, Nana? Pudno abalitok daytoy. Agraman earring, bracelet ko, balitok matlaang. Oo, masidag kayo ata igaman nyo. Tapno mapanik na kanyo, apudno dagiti makitkita yun, Nana. Talaga nga asinsado kayo. Sipon nagbalin a kontraktor ni tatang mo. Aywan, sa baliitan, Nana. Saan tayon nga agkakalevelan niya? Itaman pa di karimwar, Sina. Awan tilakad ko itatatang. Mayat ti isam mo anagawid, Wana, ta close deal kami kan Madam Victorina. No kasta, sikat ti alaan na a kontraktor para iti apartment na. Wana, talong apartment da jay. Dadakkel pa sana basta-bastang apartment. Nagbayadan? Awan pa i-finalize mi pa lang. Di aduman ang ti kwartam no ko, tatang. Wana, anak ko. Saan tangag parikot no kastoy lang? Ibi nga yan nakto, Ay, nawo. Wan, adda ti bingay mo. Kanayon mo't nga ikan kay ti pag-shopping mo no maalak ti kwartak. Ay, agyaman na klawan na tatang. Ay, nasya kung ti kararagsakan dito'y lubong. Ngamin, kontraktor abak ng ti ama. Urayan nyo man no adda umay ag-deliver, Nana. Anya ti umay da i-deliver. Makan, mabisbisinak ngaminon. Ay nawaw, ada pa'y nabati amakan. Idi kalman pa'y laang dayta. Ibasura yulat nan. Sayang met ano ibasurak. Siya pa'y ado tinabate. Saanin amakan dayta, Nana? Anya, Kas naku nakita yan. Ibasura yu taad dati ka order ko akanin tayo. Mala, agdalos kayo iti kusina. Diyak kayat amakita dagiti makan inton madamdama, ha? o sige, nukas tati kunam, isaw ti aramida. Maway! Mawinakaw! Ada ka kaday! Mabid lang na Celia, umayan.
Anya ti masapul yun, nana? Itad ko dahito kada kayaw. Ay nawaw, anya day nana? Makanak kaw. Naggapuan na? Kadagiti among ko Kaidil-deliver laang ngamin idirabi katibilin ni Madam Sheena. Ibasurak ta nagpa-deliver kanumanan. Nay, sayang mo't ano ibasura yu day nana? Saan sapay mo't anabangles? Saan pa'y ata kagagatang ngarod idi kalman. Mutuyon ta kanan minana. Sayang mo't day ta. Mamigat tayon tatang. Ay nawaw, nagadua makan. Nangalam iti dahi ta anak ko. Inted ni Nana Celia. Anya? Kaidil-deliver laang kanu dagita amakan idi kalman ti rabi tatang. Masayangan ni Nana Celia iso nga inyeg na. Sapay adaw. Wen nga rod tatang. Inalakon at sayang mat. Bak nang ngaminan dagita nga among na iso akasta. Nag-level up da matan. Anya nga tano ag kontraktor ka mat tatang. Ay nawaw, anya nga iti amok di ta anak ko. Nang rugi idi nag-kontraktor ni tatang ni Sheena. Bimak nang damatan. From rags to riches ko naman. Awan mo ti amok no may papan iti kakastabana anak ko. Jak mo ammo tagpatakder iti balay wano anyaman di ta. Ano saklat na natin makapurpur diya. Anyat amo tayo ngay tatang. Amang ano isuday tanti solusyon iti parikot tayo iti kwarta. Yan man atila mapampanunot mo si Kamaway. Mga takit din. Makitang danak pa inton madamdaman. Nana Celia! Nana! Mabait laay. Agawaan nyo, daad-dapay lakad ko. Apay ka de, ma'am. Pakibasura man dagitoy. Ay dawaw. Anya manan tain sako, madam. Bagken bado adjakon mausar. Kita akman. Aday tani. Ibasura yung ta saan matlangan ang mausar dagita. Isupay ang maiwarwara dito'y balay. Daytoy laang. Wen, day talaang. Jak kayat ang makita dagita no agawid ka. Siguraduin nyo ang may basura yu dagita. Anya manan day ta, Nana Celia? Gamit ni Sheena. Ay nawaw. Apay nga inyag yu dito'y balay. Wen ata kayat na nga ibasurak ngam idi kitaag. Mabalin pa'y nga mausar. Sa anak mo nga agar-aramat iti kakastoy. Tabakit mutan da tao. Iso nga itod kulatan kang kaa. Ay na, agyaman naklaunay nana. Kita nay, branded pa'y tidaduma. Ay nawaw. Adda tibag, sapatos kan badbado. Wan, mabalin pa'y nga mausar da kita. Ilabakan po na samlatan tidaduma. Agpakada ak laangan taadda ni Sir Albert di tabalay da. Amangan kunak no adati ipaaramid na dayjay. O sige nana, umay kantulatan no awan ti aramidem. Kano sa anak abisit agis istoryata manan. Naimbaglaangan ata umanay kanyak dagiti sapatos kan bado ni Sheena. Agpada kami gayam iti size. Mawi. Ne, sika gayam ti sumarsaro no kanyak Sheena. Ay, na yan. Si kamot gayam tinang tedan ni Nana Celia kadagiti impabasura agamit ko. Wen, siyak nga rod. Ay nawaw, apay ngay akas na ti panagkatawa. Ada ka di pariko? Awan madjat di. Apay nga rod, akas taunay ti katawam ngay. Dakas ka di no kayat ko tiyag katawa. Anya? Rogyan min ti mga ipatakder iti apartment nyo, madam. Sanod. Ay nawaw. Apay ngay, madam. Ado ti reklamo may papankan ka. Kan kadagiti kasosyom. Ha? Anyat ka sawan, madam. Substandard ka no dagiti materyales nga inusaryo iti balay Nicolas sa ngayon patakderyo. Uray ni Mayang, isumat lang ti kunana. Ay, kwa... Kay bagbagada kanyak, isuasanan ang matuloy titulagan ta. Katsika, sangwam dagiti linuklokom at tao. Madam, saan ko mamatakas ta? Nakapagdesisyon akon, katsanan ngagbaliw data. Adda nakasarita ka sa bali, iso pasensya kan. Narigat ti agtalak iti kontraktor akas kan ka.
Saan anasaya at tikas din nga inaramid mo, Sina? Ay nawaw, anya ti basol ko, nana. Katawaam kanuma ni Maway. Saan namat ngamin abagay di insuot na, nana? Isugayam tinang tinam kadagiti gamit ko. Naa, para day talaang katawaam di taaw. Dakas ka di ayati ag katawa, nana. Nasaya at kasi mangput kan, tapang. Apay, kwarta manan. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta mat akanayonan. Apay akas di ti tono ti boses mo anagawid, Sir Albert. Dakkel ti parikot ko ita. Anyat kayat mo asawan, Sir? Sana na matuloy titulagan mi kan Madam Victorina. Anya? At nakano kami ti agwarwara sa damag. Anya adamag, Sir? Substandard kano ti balay nga naramin mi. Saan lang ka tayo ta? Mati kano pa ti disenyo na. Kinapudno na. Imawag ti dua kliyente kita kat agreklamo na. Anya? Parikot ko itan. Sigurado nga dati agparefund. Tsak amon na niya taramidag. Dumawatak man iti kwarta, Daddy. Sardangan nakman si Kasina. Ado ti bang panunutek. Isa pang aasim ta di nakrerengan. Anya? Amumat siguro ti may papan kadagita agreklamo at kliyente mi. Ngam, Daddy. Awanan ti ado sa ko. At tinakad ko ita. Di ka manaktak. Pasensya amon ni tatang mo. Talaga a problemado dayjay. Kasanuak nga roden ita, nana. Di maibagaklaan, kat sorsorwam ti agtipid. No di mo kayat ti agrigat manal. Anya jay nadamag ko. Anda ka lumot ti iso ti kontraktor nga among mo silya. Ay wan, ado ti agrikriklamo a kliyente da. Gidaduma, refund tikit kidawan da. Anya? Jak amo ka na, sir. Substandard kanumat ti materialis a naaramat kadagiti balay nga inpatader da. Gidaduma, madikano ti disindiw na. Anya? Awanan, amangan no amin nga ornong da ke magastos dan. No agsubli da iti kinapubri da. Awanan ti pagtrabahuak. Ay, barisan ang mapasamak day ta. Nariga, tag back to zero. Depende no anya ti mapagsasaritaan da. Ngam sapay la kumaata sa anda nga agbak to zero. Ano samday taw ta isulaang matiada. Ay nawaw, katno day tati si datayo idirabi inana. Isulaang matiada. Masapol nga agtipid tayaw no di mo kaya ti agrigat kunak manang. Ay, una yan ti kastoy ang mapaspasamak. Pagadalam day ta, tapno inton sumarunaw, di ka agbalin analastog. Saan nga amin abanag kat ipalastog mo, tadi mo amaw no anya ti sumaruno ang mapasamak. Tay kunada nga raw, awan ti permanente. Noon niya ngamin tinararamid ni tatang ang. At dati basol ni tatang mo, talinukloko na ti tattaaw. Pagadalan na mutanday jay. Pagadalan nyo adwa ti napasamak. Ay, jak lakit di maanusan ti kastoy, nana. Di ka man nareklamo dita, Sina. Anyan tulangan ti panunutan dagiti gagayim ko, no kastoy lang tatang. Sapay ipanpanakil ko dagiti kinabak ng tayo, agraman ti kinakontraktor mo. Anya nga ron ti maramidan tayo, kat kastoy mo tinapasamak. Pagadalan tayo amin tinapasamak. Tapno inton sumarunaw, kat saan ko man maulit ti kastoy anapasamak. Baliwan tayo, dagiti aramid anaskan a baliwan tayo. Ay nawaw! Di mo lukwan ti padam a tao tapno bumak ng kalaang. An-anuam tinapaspas a panagprogreso no illegal met ti aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta, mangipawit ka mananti ko na, Wilma anak ka. Wala nang. Naala kon ti sweldok, iso amang ipawitak manan iti kwartayo. Tapno at damat igatang yo, iti masapsapul yo. Amangan mat no awan ti mabatiken ka anak ka. At damat kit di nanang. Kita ema, taamangan mat no iti kapapawit mo kada kami, kat awanan maurnong mo apara iti bagay. Ay nawaw, iso nga ron nga agtrab-trabaho da tao, tapno at agastusan tayo nanang. Sige, sikati makam mo anak ka. Aywan gayam, asino ti agbiyahe inton Martes, da iso ti pangipawitak. Dayta ti jakam mo, nasukatan ka no mga minti schedule da. Saludsudek pa'y ni manang mo yule. I-text kuntukin ka no anya ti bagana. Sige nga rod, nanang. Asino jay kinasaritam iti cellphone mo, Rosalia bagay? Ni Wilma lakay. Anyo ti inyawag na? Mangipawit ka no iti kwarta. Ay nawaw, manay. Amangan no awan mo tanti mabati ang paraking kuana. Isumat ti imbaga kitay, kat adda ko na namot. Mala. No, adati pawit na. Idulin mo pa ilang. O sa rin tayong tuan o kasapulan ti kwarta. Wen lakay, kasta ti aramida. Iti kasta, adda mausar no adda emergency. Asino ka no nga iti pangipawitan na? Saludsudek pa'y no asino ti agbiyahe inton Martes. Ay wala, tanasukatan ka no ti schedule da teriyaw. Anya ti bagam yulay bakay? Asino ti naka-schedule nga agbiyahe inton Martes lakay? Apay ka day? Nag-text ni Nana Rosalia. Apay ka no aya? Jakman mo, basta salsaludsudin na laang mat no asino ti agbiyahe inton Martes. Amangan no agpasyudad damat Siyak ti naka-schedule inton Martes. Ala, i-text ko nga rodan kan ko na. Wan, ibagam asyak. Isupay no agpasyudad da. Di addan to pasahero no kwa. At daman ipawit ko, manong teryong. Anya ti ipawit mo? Kwarta para kada nanang kantatang ko, manong. Muntoy karudan. Manutiplete na ngay. Mabali na ti 50 pesos. At tuyan ti plete ti kwarta nga ipawit ko, manong. Naganda nanang kantatang tinaisurat dita. Ay nawaw. Awan ti 50 pesos mo dita. Kukwa mo ta sa nga gasot, manong teryong. Sobra da ito Okay laang. Sa nga gasot laang mo't dayta. Igatang mulatan iti soft drinks mo di sobrana. Agyaman na klaw na At dapay gayam ti tatawa kasking ka. Awan anyaman na, manong. Nasuratan matkit di itinagan ti sobre. Sikan ti makaam mo amang tad kadakwada, manong teryong. Nagpawit ka di mo't laang ni Wilma bakay? Wen, nag-text itay. Asino tinangipawitan na iti kwarta? Ni Teryong ka di mo't laang? Wen ka no. Nasayad man nga raw no ni Teryong tinangiyawatan na. At least, am-amuta. Wen narigat ti agpawit iti kwarta no maminsan. Punutan ako ng bakay. At dadag iti masulsulisaw. Pudnot ako ng lakay. Ayun gayam, matuloy ka ka di iti planom apapanan. Kapilitan bakit? Awan nga mintimangpakan kalag iti manok atarakan ko iday. Mala, agtugaw ka nga rudan, tamangida sarak iti kanam. Naluto mo ti sida. Sa anak pa'y asumurot kan ka, taurayak ti impaw iti anak ta. Aglabaak mo't laangon.
Ay, makabanog tagbiyahe. Itaman pa'y ano sa ka nagawid, Tiryong. Basit mo't ngamin ti pasahero. Saan ang nagpasyudad da na Rosalia? Awan damat ang naglugan iti jeep nga inmanehok. Ay, kunak ano pa syudad da gijay? Saan matgayam? Saan? Lagi na naakpay man bakit? Agkape ka pa'y Intong madamdamalangin. Ay nawaw, di ka mabisin? Saan pa'y magkit di? Riingan naktulaangan no makaluto ka iti pangrabyanta. O sige, nukas ta ti kayat mo, iso ti masurot. Sapay 5,000 di inpauit ni Wilma akwarta. No sa di numot nga ta tinakatinagak iti dayjay Pangalaak ngayon iti pagbayad ko no maduktalan da tinapasamak. Manganda yun lakay. No bilang tagpasadak, mamin ano pa'y ngagpasadak sakbay ang mabayadak dayjay. Ay, jak among. Nagpanong taklangan iti rason ko. Tapno sa anak ko nagbayad. Pangalaak iti 5,000. Oy, anya ti pang panunutam aya. Nay, siga magkain bakit? Manganin ko na. Anya ti pang panunutam aya. Kasla di mo mangmangag ti bagbagak. Awan bakit? Ay nawaw, iti kasta alangam kat amok nga adda na unag apang panunutam. Mangantakitin. Mabisbisin ako. Narabyan ka mat, Andres Lakay. Imulak pa'y ngamin ti saba dinawat ko kin Parisel so. Naranak ngamin itay. So di mawat ako na. Naalam ka di matlang timpaw iti anak ta. Awan ba timbati ni Tiriyaw? Kunak man na ipahuitin ni Wilma ti kwarta. Day tamot ti intex ni Wilma. Ngam nagderderit sumo ni Tiryong itay. Amangan may no nalipatan na lang ngayon batay. Tsaka mo alakay. Aguray ta aging gainton bigat. Nupudnuman analipatan na. Sigurado nga idagas na mo laeng no agsapa. Uwan anusan ta nga urayan. Di balay ta saan mo't aras ti pakausaran ti kwarta. Hello, Wilma anak ko. Naimbag abigat yo, nanang. Kastamot kan ka anak ko. Italaang nga imawagak, ta nag-overtime kami iti pagtrabahwak iti kalman. Naalayo ka dimot lang ti kwarta nga inpawit ko? Saan pa'y nga rod anak ko? Ay nawaw, apay ngay? Ni Manong Tiri yung tinangyawatak iti dayja kwarta. Amangan ko namin no nalipatan na lang iti kalman. Iso ti urayen mi itang agsapa, tabareng idagas nantaw. Awan ka di pa'y alimabas di tabalay? Awan pa yanak ko. Iso ti padpadaanan mi kin ni tatang mo. Ala, anusan yung arod nga urayan nanang? I-text naktulangan, inton maalayo. Wan anak ko, nasapa pa'y ngamin. 7:30 nga agrubwat dayjay. Nay, lakay. Jeep samo ni Tiryong jay limabas. Isungag pa iso bakal. Ay nawaw. Awan imbati na. Awam ngaraw. Ay nawaw. Kasano nga rutan day tangay. Mapanmulagan sa ludsudan ni jay balay da intun malam. Sapay kwarta dayjay. Wan nga rod lakay. 5,000 ti impaw iti anak ta. Sapay lakumaat indulin na. Manu akilo ti bagas mo ti magatang na dayjay kwarta. Pudno launay lakay. Iti kinarigat ti biyag tayo. Kat napataglat ta ti kwarta. Uray manupay agatad dayta. Agkape-kapay nana. Agyaman naklaon na yole. Awan anyaman na nana. Anyang aminan ti masapul mo. Awan ka di ti impadulin ni Tiryong apawit ken ka nakaw. Ay nawaw. Anya apawit dayta nana. Kwarta nakaw. Adda nga min 5,000 nga impawit ni Wilma ken kuanay di kalman. Nangipipanan na ngay nga ta. Di kalman pa'y nga urayan me. Ngam awan mo't indagas na ijay balay. Maala nana, ano sa inyo laangan nga urayan? Wan man, sapay kwarta da ijay. Narigat ti agsapul iti kwarta iti apanawan. Maawatan kayo nana. Ano sa inyo laangan nga urayan? Tapno makapagsarita kayo. Sigurado apaawi din day jay, nana.
Kunaklaki din yung naala yung dadya pauit, nana. Awan matintad mo kada kamay. Ay nawaw. Asino nga ro di balasang anangala kanyak? Balasang? Uy, apo ko yung kanumay. Ay nawaw. Awan matimbaon mi amapan mangala. Mairo pa am ka din no asino day chay. Jak am mo. Ngunti ko nanak at inbound nyo ka no. No kasta. Adda sa bali anangala iti pauita para kumakada kami. Una na. Siyak ti inbound da lolo ken lola ang mangala ko nana. Iso ka intag kulatan ah. Anya, kat no asidaglaang matibalay may. Igid pa iti kalsada. Pinaradak nga ro di waiting shed nana. Ay awanan, mapukpukawan day taapaw eh. Agpudno ka man si Kateryong. Ay nawaw, anya ti ipudnok bakit? Nang ipanam iti kwartang impaw it ni Wilma kadagit ti dadakkel na. Adda nga ro tinangala. Ay nawaw, isurum no asino day ta nangala. Jak mo nga ro ammo no anya tinagan na. Baro aro pa day jay bakit? Ay sana mabalintikas na. Pudno ti ibagbagak bakit? Apay nga rod nga agkalkalingatan ka. Ah, Amok no agul-ulbud ka manan, iso akas na. Ibagam tipod no itamot lang, no di mo kayat ti maipabarangay. Saan mo't piman ang mabalintikas na ah? Intad mo kit din ti pauit da iti sabali ang tao? Bakit? Ibagam tipod no kunaknay. Kinapudno na. Naragrig ko ti kwarta nga impaw itda. Anya? 5,000 tayo dyan, bakit? Pangalaak nga iti ibayad ko kuma. Anya nga min tinararamid mo. Apay anapukaw. Iyak mo yung gagara, bakit? Naragrag mo matgayam. Ngam agrason ka pailaang. Ay na. Sinalbag matikas ng ugali teryong. Mapan ka iti ayan dana na Rosalia. Tamakisarita ka na saya at kadakwada. Awanon lakay. Anya ti imbaga ni Tiryong king kaya? Mapukpukaw ti kwarta nga impaw iti anak ka. Anya? Kasano ko maamapukaw? Adda sa bali anang tedan na lakay. Anya? Sana mabalinti kasta? Ha? Diya ka mo lakay. Adda ka no balasa nga nagpara ijay waiting shed. Kat nagpaamam mo ka no nga apo ko ta. Asino kanumad day ta babae? Di na kanumot am mo lakay. Baro-aro pa kanumot. Ay nawaw. Adaya magkasta. Ay, anya nga rodan nga iti aramiden talakay. Agpatulong takin ni Kapitan. Awan ti basol ta di tabakit. Kan ba isa? Dakil agatan day ta 5,000. Sana mabalin ang mabaybayan latan. Kawampay nga rod anak kaw. Mapukpukaw mo ti kwarta nga impawit mo. Ay nawaw, kasano ang mapukpukaw, tatang? Adda kanumot ti balasang anang tidan ni Tiriyaw. Ne, kasano ang napasamak ti kasta, kat nagan yung matiin surat ko iti sobre? Jak amukin Tiriyaw Napanlinanang mo ije balay da itay, kit kastamot ti kunana. Ay nawaw, agpatulong kayo ka ni Kapitan, tatang. Dakkel agatat ti 5,000. Kastamot lang ti plano mi kinanang mo. Mapan kami ije barangay hall intun pigat. Anya pailaang ter aramidam si Kateryong, kunak man numapan ka iti ayanda na Rosalia. Anya nga ruti bagak ije bakit? Ay nawaw, ipalawag mo tinapasamak ah. Anya trupak nga isarang ko nga ijay. Agpampanunot ka Kateryong? Awan pa iti bayad ko iti kwarta na pukaw bakit? Uray awan ibayad mo, makisarita kalat na anasaya at kadakwada. Tanumapan da agreklamo ije barangay hall. Ay, nalpaskan. Anyan tulangan ti rupam asumango kan Kapitan? Jakati may babay ni Tintero ang barangay tayo, bakit? Iso nga rod, amapan ka iti ayanda na Rosalia, itamot laang. Agpalawag ka, kan makisarita ka. Ano mabalin kat inutom abayadan ti pawit anapukaw mo. No makisarita ka iti nasayaat, sigurado nga umanugot dagi jay. Nalakada magpiman akasarasarita. Agsagana ka lakay. Adda ni Kapitan ni Barangay Hall? Adda ka no, kasangsangput na itay. Nag-text ni kaanakan muna. Nana! Tata! Ay nawaw.
Ni Teriyong sama dayday. Umayak man! Ayun, anya nga tati umay na ibaga. Mala, rumwar katamapan mo kasarita, lakal. Anya ti gagaram Teriyong. Imayak, dati napatig nga ibagak tata. Kinapudno na, narigreg ko ti kwarta nga inpaw iti anak yaw. Lukas na, saan gayam apod no, timbagam kanya kiday. Saan nana? Pasensya kayo manayin. Anya nga ron ti planom ita. No kilaan kada kayo. Inuta kabayadan ti 5,000, tata, nana. Narigreg ko ngamin. Katawan mo't nang isubli. Kamalek, tasaan ko nga inanadan ti paw iti anak yaw. Usapay la ko mata maawatan dak. Kaano nga rod ang makabayad ka? Itamot la abulan, tata. Ikandak ko maitidwalawas apawayway. Anya ti mako ng bakit? Tangay di mo mat nagayatan tinapasamak, kan inaklon mo ti bidot mo. Ala, ikanda ka itidwalawas apawayway, tapno makumpletom ti pawit anapukaw mo. Ay na, pagyaman ak launay, nana. Tata. Awan anyaman na, baraw. Egem siguradum laan, ngagtungpal ka iti saritaan, tapno awan parikot Teriyong. Wan tata, aramidek no niya timbagak. Tanalawag mat nga adda ti pasol ko. Ay, nawaw! No ammom nga adda basol wano nagkurangam, di mo ilibak wano irasunan. Nasaysaya at matlaang no ibagam ti pudno, tapno masulbar adagos ti issue. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, an-anuan nyo dagiti natangain sa ko yun, nanang? Itad ko kada femlaken glain, tapno saanan nga isupay agatangan da. Mailaok iti pansait no kalaysada. No kasta, agkalaysadan? Wun ka numaut. Nagdaton ni Glenn kanyak idikat. Anya kumaita no nagdaton kun ka. Awan mo't kit di, nanang. Nalagip ko laang. Saan ko nga inaklon idi, ta saan akasken kwa na ti type ko. Kontraktor ti kayat ko apakiasawaan, saan kat a construction worker. Naa, gaputa construction worker laang ni Glenn, kasta ti ibagam. Kat pudnumad, nanang. Ay nawaw. Saan apang construction worker ti kastoy aki napintas ko anya? Pang kontraktor ti kastoy aki napintas ko, nanang. Da kayo kit di mat. Ay, aglisi ka man kit di dita. Nagadula kit din nga amom si Copperline. Mga sawa mit gaya may ni Glenn, Linda ba kay? Wun lakay, ni Pemla mo laang akalugaran tayo ti asawaan na. Ay, sayang dayjay. Anya nga ron ti maaramidan ta, kat saan mat kano nga iso ti type ti anak ta. Saan kano a construction worker ti kayat na pakiasawaan. Kontraktor ka na lakay. No di kita agraraman day ta Perlin Nay, mangmangag ko man ang tinagan ko Adda ka di man ang ti inaramid ko, tatang. Agraraman ka kanaw kuna ni tatang mau. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin nga agraraman da tao? Agraraman ka makasawa iti kontraktor. Ay nawaw,
No makaasawa ak iti kontraktor, awan ti daddo maamairanod no di da kayo matlaang. Ay unay kayon aya tatang. Nay, si kamat gayam day ta, Femla. Adaman kayat ko asaludsudan ken ka? Anya day ta, Perlin. Makikalay sa ka, iti day Glenn? Uwan, apay ka day. Ay nawaw, anya launay tinagustuam iti day construction worker aya. Ay ayatek ni Glenn. Ay ayaten mi titunggal maysa. Adda ka di parikot. Ammom ka di, nagdaton ni Glenn kanyak idi? Uwan, amok ti may papan iti day taabanang. Nasaya at mat nga rod. Isuasaan ko nga inaklon, tadyak kayat ti construction worker. Katsi ka, makikalay sa kapay gayam ken ko ana. Okay lang ang kanyak ti construction worker. At least, adda trabaho na. Saan akas iti dadduma dita atambay laang. Sa bagay, talaga pang construction worker laang ngamin tapintas mo. Ti kayat mo asawan. Pang kontraktor ti kasta kinapintas mo. Katuan mat. Ay nawaw, jakamukan ka. Ay, agraraman launay day a babae. Naputot mo ti ulo mo. Apay ka di? Marurudak ka dagiti tapnao akasta ti ugali na. Asino ti dakda ka matem, Femla? Day a Perlin kunamlan asino akapipintasan mo. Anya? Ipanakal na pa'y anagdaton ka kanukan kwa na idi. Agraman day ta abanag? Katuan. Ay na, no siya kula ang amang pampanunod. Blessings in disguise ama ko na, ti panang basted na kanyak iti ngamin. Nailisyak iti babae asan ama ikari para kanyak. Kasta unay ti pananguyaw na kadagiti construction worker. Ipanakil na pa'y apang kontraktor ka no, ti kinapintas na. Para makita, no adda ti kontraktor, nagdaton ken ko na. Apay adi ka pa'y lagsagana dita si Kaperline. Sa dino ti papanan nyo, nanang? Kasardaglen ken Femla ita. Di ka mapan? Saanan? Da kayo ano kayat yun di mapan? Ngam no siyak, maturog aklatan. Anya? Didak pakibiyangan na nanang, taituloy ko ti maturog. Ay unay ka na nakaw. Ay na, agsaga na kay kid din, tamapan kayon. Saan akom conformity bagbagayo dita? Ni Perlin nga ibakay, saan kanumot nga umay lakay? Ay nawa. Apay ka na kung asidaglaing mit ditaw. Jakman amo iti anak ta. Mala, bayabaw, no di na kayat ti umay. Anya nga ita nakapaperbag nga imit mo. Regalo lakay, para kada Femla ken Glenn. Naimbaglaing, anta napanunot mo ti mangtag. Una, idi pa'y napalabas alawas nga insaganak daytaw. Agdirityo ka nga roday, iti ayan data itid mo ti regalaw. Siyak Mike, tumulong ak ngaglutaw. Agkuyog tantong agawid di ka pumampano adagaws. Urayan na, tapno adda kaduak nga agawid, kalpasan ti pandangan tayo. Nay, kunak laki, di no nakaturog kan anak ka. Kasano ko maamakaturog da tao kat nakapigpig samat ti music da di takasaran tatang? Kagangay na at madamati salad Hay, sa anak kit din na makaturog. Anusam tano si kanto matagkalay sakit pagbigyan da kamay. Ewan kaya, kanya mo ti plano. Kaano ka ama ki asawa? Awan pa'y mat kontraktor ko tatang. Masapul ka di aya kontraktor. Ni tatang mat, kontraktor mat nga rod ti kayat ko. Kita anak mat tatang. Saan basta-basta ti kastoy akinapintas ko anya? Hindi ka kaagraraman Ulitak manen tatang. Saan akinaagraraman dayjay? Libre lang mat ti agarapaap. Katsyak, arapaap ko ti makiasawa iti may sa kontraktor. Ay, talo atawon manan tinapalabas. Duamot pi manan ti anak da Femla ken Glenn. At damutan ti dua nga apo ko ni Mari Isang. Katsyak! Ay nawaw,
Pasagidan dakman ako na ako, nanang. Anya ti planom aya perlain, kaano ang makiasawa ka? Aguray pa'y ngamin, ananang. Awan pa'y nga rod tinamamok a kontraktor. No apay nga minamasapol a kontraktor Ay kat syempre mat ananang. Narigat nga tati makiasawa iti construction worker laang. Ay nanakaw, di ka kuma nagpili-pilay. Ang mga no iti kastangar aramidom kat mabaakan kan. May mayat ti mabaakan, ngam ti makaasawa iti construction worker, anya? Ay na, di kag dardaraso daws. Ang mga no pagbabawiyam to, dagita nga ibagbagam. Ay nananang, no saan mo't lang a kontraktor ti pakiasawaak, uray awanan makias-asawa, nanang. Awan trabahom ita, saan ka di lakay? Awan bakit? Pag inanaak man, mate. Mabalin ka di asikapay laang ti mga awir ka dagiti ubeng. So dino ti papanamaya? Mangisursurak iti natang lakay. Isupay kumamot day jay ano magatang. Isupay ang maisukat iti bagas. Mabalin lang tamit. Kita mata di ka unay umatayo. Wen, Agsagana ka nga ruday no kastagan ti planaw. Siya kung ti makamu katagitan nakta. di gusam to idawan. Uy, bakit? Aywan gayam lakay. No umay ni nanang, pakibagam kan kwa na nga alaan na tapayong da binulod mi idi na minsan. Ay nawaw, anya man ang tabi nagkat mo si Kafemla? Natang samot dagita? Wen, gumatang ka man kit di tapno maksayan. Hay, kaasi kamat. Anya? No inaklon ko ni Glenn idi, ay awanan, kastagayam ti pagbanagak. Aglaklako akmat siguron itinatang no iso tinakiasawaak. Naimbaglangan tadyak inaklon day a construction worker. Awan ka di tinasayaat nga bagam. Tunggal masabat na, pananginsulto akanayon ti mga kukan ka. Mala, lakwan naklatan iti okrano at dapay nabati di tatap no awan mo't maibagbagam. Diyak kayat ti kasta pananginsultong kanya ka, tapno ibagakan ka. Uray construction worker laang ni Glenn nga asawak. Responsable day jay. Di na ipalubos nga agbisin ti pamilyami. Di ta ka man lang, makadadaol kay tal daw. Nalabas mbatan day ta panagniw-ngiwat mo. Ay nawaw, at da kayo matgayam di tatatang. Itay pa'y nang ikaw dagitin sa usawang mo kin ni Femla. Ha? Ay, kwa tatang. Kontrol mamit tangiwat mo. Pudno matin bagak tatang? Di mo amaw nga niya ti masakbayan ti tunggal maysa. Agpadunot ka pa, sakbay nga agsao ka. Di ka agdardarasudaws. Di ka mabutan. No agbalatik tuking ka dagita ka ipagbagam. Uyaw ka nga uyaw. Aging gaytawa mo ti kontraktor ka ipagbagam. Addanto ka di tatang. Saan pa'y nga ita? Ngam addanto. Maamamok to matlang ti kontraktor para kanyak tatang. Ay na, magagara na klaw na yan. Kalukuan mata mo nga ubeng. Asi dumit ti kontraktor amayat ang mga sawaking kangay. Sapay kastamit ti ugalin. Aglablabos mo't day di Aprilin. Apay man bakit? Ay nakastalaunay ti pananguyaw na kanya. Kadata, lakay. Ti kina-construction worker ko kadimana, hindi makagapaw. Wen, lakay. Di mo lata ni kaskaso. Ibaga na no niya tiket na nga ibaga. Di ka agpa-apekto bakit? Tinapatag at naragsakta. Naragsak ti pamilyata. Wen, lakay. May baglangan. Dasan nga iso tinasawak. Nariga lakit di timadan itasawa kas kengkwana. Iti kas tagalad na. Ang mga nuuray construction worker, kat awan mayat amang ikalay sa kengkwana. Kontraktor ka nung arod ti kayat na. O, ano dati kontraktor ang makayat kengkwana? Pada, marigrigat lang. Tilaan ko manasayat nga ugali ti bumawian na, ngam di na pa'y maaramid mat. Ay, nawaw. Makiasawa manan ni Isabel agayimaw. Amok day ta nanang. Kay si Kangay Mat, mano atawanan tinapalabas. Ay nawaw, di kay agapura nanang. At dan tumot Kaano nga raw?
Nalipatam ka day at 35 years old maun. Hay, Ni Jerry ka ngagdat-daton kan kangay. Di mo kayat day chay. jak kayat dayjay nanang. Anyan tulangan ti pagbanagak no iso ti maasawak. Di aglaklako ak tumat iti balot. Tinapatag legal at trabaho. Ay, saan nanang? Sa anak akas ka ni Femla nga oray asino laditan. Adamot standard ko ano may papankan ayat nanang. Talaga a kontraktor laang ti kayat ko. Awanan sa balipay, period. Anya tar arabidin ni Perlin iti sirok ti mangga. Kasla na unag mo ti pampanunutin na lakay. Anya wow. Apay kalumay. Pinagsasawak ngamin itay. Anya. Iti anya ga po a pinagsasawam. Wan atag lablabos tingiwat na. Agkasarma na ni Isabel agayam na. Katisaw, awan pay. Kasano ko mga men, kat kontraktor ba't kano ti kayat na? Di na kano kayat ti agregat iso akasta. Ti kayat na kit agbyag adon niya no makiasawa. Ti saludsaw. Adda nga ta kontraktor ang mga yatkan kwa na. No adda, di adda ko man inyam amuna kadata. Siyempre, nalaing magdagita kontraktor, bakit? Pilin damot ati pada da nga adda mabalin na itibiyag. Agrubat tayo Perlin. Ito ti kasarda Isabel ken George. Masadutak ang mapantatang. Awan mi taramidam dito'y balay. Di mo kaya ti karne aya. Agbiagak nga oraywan ti karne. Hindi ho. Apay nga agungit ka ngay kanya. Inbagak nga rudan asa anak amapan, ulit-ulitan nyo pa'y lang mat. Kumusta nga iti kasar nga inatendaram, Glenn, lakay? Nasayad may bakay. Nakitak daan tilindakin uncle ko las ijay. Ni Perlin ngay. Umutan na pan. Ang mga numadanagan launay dayjay. Makiasawa amin ang ababalasang akabatch mi. Ngamisaw awan pay. Awan sapay mo ti kontraktor na bakay. Kano manumutin ti tawon na dayjay. Nasurok at 35 nan. No di na baliwan ti kasjay akapanunutan na. Ay awanan na. Amangan no agbaak tumutin. Ay chus na dayta na bakay. Isumot ti kayat na. Okay ka kadilaang perlay na nakaw. Ha? Ay, kwa nanang. Di ka matagtagari dita. At dala ang panpanunutak nanang. Anya ngay dayta. Ay, kwa. Madanaganak nga rudan nanang. 35 kaon ngagpaisaw. Kat awan pa'y asawak nanang. Oray nobyo lako mano isaw. Aduma tinagdaton kan kaiday. Jay daduma nang asawa da payang. Aduda angam saan damat nga rud a kontraktor. Ay awanan. Ang mga no talaga agasat mo ti agba ka na ka. Aklunum laangan. Anya ngay nga raud kat agpili-pili ka mag. Ay, kasano ngayon dayta nanang? Ay awanan na. No dayta tigasat mo. Ti agba awanan maaramitan tayaw. Si kamot laang tinangaramid iti kastagasat mo. Tabinasted mo ma, dagiti nagdaton kun kaiday. Kan inuy uyaw mo pa ay dagiti kalugaran tayaw. Anak ki asawa iti construction worker. Ay, nawaw! Ay, nawaw! Di kagbalin adarasudos. Di mo labsan ti agsao kontra iti padam a tao. Taamangan no agbalataktoken ka dagiti dakas abalikas mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho.
ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya di ko nam itayan, Mari Milanay. Kasangay ti anak ko nga anak mo iti bunyag inton umay asaba dumare. Kat, Ay nawaw, automatic daytan amare. Ado ti sagana mi apagsasangwan tayo. at dapay kwartayo, Maray. Si kakit dimot mari anding. Anyat pa nagkitam kada kami aya, agrigri ka? Ah? Saan makidi, Maray? Saan akas tati kayat ko asawon? Na misinterpret mula ang ti imbaga. Lawlawag nga minatap no agkin na awatan tamare. Kaya't ko la amaamuan no sigurado ka di day Maray. Wen, sigurado mare. Ibagak kadikan ka no saan asigurado. Oh, umay kanto ah. Siyempre umayak Maray. Saan mabalin nga awanak iti espesyal nga aldaw ti anak ko iti bunyag anya? Saan ka di nga imbakeng kagtipid tayo, Melanie, bakit? Ay nawaw, apay akas tamanan ti ibagbagam si ka Fortune. Apa akas dyan timbagam iti kumarem? Adda ka di dakas no imbita ak ti kumarek lakay. Ninang mo ti anak taday jay. Wen angam saan pa nga ron asigurado ti budget? Agsweldo ka inton bigat, saan ka di? Wen nga madupay tinas ka na bayatan tabakit. Basta, agselebrar tayo. Siya kundi agplano no anya ti mailuto amakan. Ken no anya ti disenyo ti cake ama order. Na, saan nakasapulan ti cake? Bakit? Isupay agastos dayta. Unay kan lakay. Importante ti cake no birthday ti saritaan. Unay kalaki din. Dayta ti bagbagak. No aggastos kay ti kwarta, kaslabak nang ka. Nalipatam samot asaan da kaaputot ti kontraktor. Ayawanin ti ado asao. Siya kun ti makamo. Agbiro kak itinalaklaka tapno makatipid tayo. Dahito lang ti disenyo akabailam nga aramidan, Gina. Mabalin mate customize, ma'am. Mabiit lang, tada ipakitakan ka. Sige lang, ma'am. Kita am daytoy. Wow! Mayat te kulay kan disenyo te cake, ma'am. Kastoy ti kayat ko. Okay, ma'am. Noted. Ilista adagusan. Jay dakkel ti aramida ma. Kan sigurado am amasurot ti disenyo akayat ko. Jak kayat amadismaya ti anak ko. Uwan, madam. Ay, wun gayam. Masapul nga ag-advance kayo iti 1,000, ma'am. Ay nawaw, masapul ka di pa'y dayta. Kasapulan, ma'am. Nang runa pa kat medyo daktal tiket nga ipapaaramidyo. Kan medyo komplikado ti disenyo na. Iso anangin namat. Ni Melanie magyay kinasaritam din na anak kau. Uwan tatang. Agpaaramid kano iti kek para iti kasangay ti anak na. Anya? Ay nawaw, saan kayong matatulang tatang? Agpaaramid iti kek kunak. Nangina ti kek akayat na tatang, kat medyo madanaganak. Ay nawaw, anya kung matipagdanaga manakaw. Ta umabot mat iti manu aribo. Amangan kunak no dinanto kabailan abayadan. Dahitang agpaiso ti rigat na no saan pa'y amabayaran ti order. Nga ro tatang. Ngam sapay kumaa, tadi na aramidan ti pagdandanagak. Ay nawaw, anya nga dagito impa-deliver mo, Melanie. Ay na, pang-aasim ta usaram ta common sense mo si Kapurchon. Na, Kas makita mat, makanda kita, pang-pansit, pang-makaroni, kandad dumapay. agasim man dagito ginatgatang mo. Siyempre tapno adda ka ng tibisita tayo. Manu ngayon tinabati ti kwarta nga intid ko ken ka. Awanin naigatang amin nun. Ay nawaw, dahitan ti bagbagak Melanie. Hay, naggastos ka, kasla kabak na. Kasla anak da ka ti kontraktor. Anya abak nang mat asasawam dita. Para mat iti anak taday ta. O na, ngam no anya ti kabalan tayo, isu ko mati maanusan.
Saan tayo mo't anaggapo iti pamilya dagiti kontraktor? Tapno aggastos tayo iti dakkel para lang iti kakastabanag. Nalabas ka mat. Pati anak mo imutampay. Saan aki na imot ti kas Jemilan eh? Talaga lang akasapulan nga agtipid tayo. Tas saan tayo mo't nga rod abak nang? Apay adi mo maawatan day ta ayan. Ay nano awan tinasayaat nga ibagam. Aguli magkan. Papudutan man ngamin ang ti ulo. Anya ngay Mare, matuloy ka diti kasangay ti anak ko iti bunya? Un mare, apay ko maasaan. Ah, awan mo kidi Mare. Aywan gayam, amangan kunak no kasapulan nyo tinateng. Adu tinateng ije balay. Saanin mare, ada ginatang ko di kalman. Ay nawaw, naladawak mo gayam Mare. Okay lang mare, adamot kit iti kwartami. Ah, Apay akas ta ti reaksyon mo mare. awan mo kidi Mare. Sayang, no nang yigak ko maidi may sapay nga aldaw, di makatipid kayo kumaitinateng. Si kakit di mo't mare, di mo pagdanagan ti may papan iti day taabanag. Takas na ko nakita yan, ada kwartami. Kinapudno na, nakasagana aminin mare. Jay laangan cake ti awan pay. Mayat angarod no kasta Mare. Asla anak da kati kontraktor no kwa. Mano ti bayad ti cake nga in order mo bakit? Di mon saludsuden no mano. Adun tumanin ti saong ditano ka. Ay nawaw, dahito ilaangan tinabati a kwarta. Na, 500 laangan? Una, tabinayada kung nagitirumbang ang mabayadan. Kurang day ta. Mano ti kurang? Ribo ti kurang na. Anya? Agdiskitar ka, ta kurang day ta kung naktumot. Awanan ti pagdiskitarak. Diyak ka ti umutang. Narigat nga tatagsapol iti kwarta. Nalakatag gastos nga makapabanog ti agsapol. Anya nga rod taramida. No saan pa yan naramid ti cake? Ikarsel mo. Agraraman kan tumot ngamin nga agorder iti nangina. Kat amumot nga awan ti kwarta tayo. Si kamat gayam day ta, Ma'am Milane. Imaya, takayat ko ang makita ti order ko. Ay una, sumrak ka ma'am. Dandan ni malpasan ti kek nga order mo. Sorotan nak, taada ti order yung uje kusina. Dayta, ma'am. Ay nawang, ayan nga ti free a cupcake. Free cupcake. Wan, ada ti free a cupcake saan aya? Ne, awan mat ma'am. Ay nawaw, kasano nga awan, kano nakita ti post mo. Ada dagiti nag-order kan ka, kat ada ti free cupcake da. Awan ti free cupcake ti order yung ma'am. Sa buwali a package di ada ti cupcake na. Anya, apay matadi mo yung bagbaga? Ti amok akat. Amo yung nga awan. Ta customize mat ti cake nga order yo. Nukas na nga rod, i-cancel ko lang ang ti order ko. Ne, saan ang mabalin ti kasta, madam? Nangin na ti ingredients. Kan jebanuk ko pa yung ay. Saan ang mabalin abas tayo cancel yulatan ti order yo? Isublim ket ti kwarta. Sa anak apumanaw ditoy, aging gaadi mo isubli ti kwarta. Ha? Awan mo't gayam ti free cupcake ti order ko? Di mo pa'y imbagbagamat? Asino ti luklukkwam, ha? Anjati ko na panakaw. Di na alahain ti cake nga order na. Wuna, tawan ka no ti free cupcake na tatang. Ay nawaw. Kasano nga ruden dayta? Insublik latan ti kwarta na. Taadumat ngamin ti ibagbaga na. Siguro mat nga agsasao. Kaslabasol ko pa di. Dayta kik ngay. Ano sak nga ibirok tatang. Ilakok laangan iti sabale. Barang ada ti mayat agumatang. Narigatan ayat ti kasta. Narigat ang nga talaga. Ngamjak mat kayat asyak ti rengrengan ni Milane tatang. Sa bagay Ano samlaagan nga ilako iti sa balay. Barang adda ko matimayat agumatang. Uwanan Ipos ko iti Facebook inton madamdama. Barang agsubli ti puunak. Ayan nga iti cake, Mare. Awan nga rod, Mare. Ay nawaw. Kunakman no ada ti in-order mo, Mare. Ada, ngam in-cancel ko, Mare. Apay ngay. Saan ang mabalin ang maamuan na anasyur ti kwartami? Sigurado ang katawa anak mo ko. Okay kalaang ka di, Mare. Di ka matan sumumpa.
kat. Ah? Ay, kwa, kasto ngamin, mare. Maditilasa tikik. Madititimplan, iso ajak innan. Ni, sayang mat. Sayang ngam saan mat amabalin nga ipakan ko kadag iti bisita mi ti kasjay amakan. Ay, sige mari panawan ka man pa'y biit. Abdala-alaak iti siled mi. Umayak man manang Gina. Si kamat gayam anding. Anya ti masapul mo. Nakitak ti in-post mo akik iti Facebook manang. Ada ka di pa'y nabati? Ada pa'y mat. Ada tinabuati 3 layers. Gumatang ka? 1 layer laang manang. Ay na, agya manaklaw nay Naimbag langan tada kayo. Urekas kasano, nagsubli ti daduma apuunan ko. Kasano mat ngamen, ni Milane, kundi order, ngam di na maggayam alaan. Ti kunana kanyak at madikano ngamin tilasan na manang. Ay na wow, kasano ko maama di tilasan na, katno di na matrina manan. In bagak lang nga awan ti free cupcake, in cancel na matanan. Awan mat ti free cupcake ang nagsaritaan me. No kasta nga road, amangan no ada ti daduma arason na manang. Ulbud mat at talaga deji agayam ko. Saan lang nga ulbud? Siguro pa'y. Apay mat akas jay mare? Ay nawaw, ti anya anding. Rina manaktikik nga order mo kini manang Gina. Ginatang ko ti 1 layer, kat naimas mo. Ti kunam kanyak, kat maditilasa na. Ay, kwa. Saan anasaya ti kasjay, mare? Ay, unay mo tinday di Gina. Nagistorya pa'y lang. Nangagmot imbagak, mare? Awan laang ti free cupcake, in cancel mo mo't adagusan. Ay, syempre ti amo, kat adda na yun na cupcake. Iti kinangi na ti magatgatang ita, saan amabalin ti free, mare? Unay kan, nangina nga tapiman ti ingredients, kanji bannog mo't piman, aji na nga ramit. Ay, naagtal na kan, mare. Amok adinak mo't laang maawatan. Agtal na kan, taamangan no aga patapay. Day tatijak kayat iti may sa atao, mare. Kat anya ko maitangay. Anay ko, anya ti problema maya? Awanan kay tibain. Siguro kamat. Masapul ka di nga imarites nak itigayim ko, Anya nga imarites mo't asasawam? Imbagak lang matipod no? Amo ka, kaya't naklaan nga ibabain. Para lang iti cupcake. Ay, jak amo kang ka. Si kalangaro ti ada basol na. Si kapay ti siguro ita. Maminsan pa'y nga damang ko, Para dayta iti panang kabil mo kanyak itay. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Di mo dadaalan ti alda ko. Nairuwang ka siguro iti libre, iswa kasta ka. Ammom anangin na ti ingredients. Pre-cupcake pa'y laang matisang kay bagam. Basan mo matlang Saan? Awan ti basol ko. Talaga lang ngamin nga agraraman ka. Ay, nagsimpian abanag. Masapul pa lang, nagkinabil kayaw. Bimalasak lang katatang. Masapul ka di abumalis ka. Deserve na dayjay. Tasig siguro matngamen. Anya? Siyak tinaagrabyado. Nga maisukid di tikas di ti ugalin na. Ikaw man tarupa. Di nakpakadanagan tatang. Okay aklang. Inaramit ko tikas jay tapno ada pagnakman na. Kantap no saanan asig siguro inton sumaro no. Ay nawaw, nan ano tapingping mo si Camila ni? Kas makita mo, 5 baga. Iso nga road. Apa 5 baga? Basol da di Gina. Di mo ibaga. Ay, di mo ipalagip. Takar-karo nga burot ti darak numapampanunot ko. Apa ya kasta? Amangan mo no siguro nga ngamin man ni Jai. Iso kinabil na ka ni Gina. Ay no, talaga na ang atangsit da di babae anya. Among bakit? No nasayat kay ti padam a tao, kas kumakin ni Gina, awan ti makagapaw tapno guraan, wano dangaranta ka. Anya ginadamag ko, Mare Melanie? Anya tinadamag mo, Maray?
Siguro ka kanumot anang darup kini Manang Gina iji balayda. Ha? Pudno ka di, Mare? Wan mare, jakon ilibak. Isumo lagayam akas taunay tigura na kang ka. Bayam tagumur agingkat kay kayat na. Sikati ayan ti parikot, Mare. Agbalbaliw kan. Nubasol mo, aklunem. Di ka agbalin asig siguro. Anyat ammom nga Awan ano kas dati ka panunutan, Mare. Si kamot lang tinakakaasi. No siguro ka, guraan da katipadam a tao. Ay, alawanan. Agkidawa kon iti pamakawan na. Tapno malpasan da ita nga issue. Kasta agpakumbaba ka. Kantanangam ti panagsasaom inton sumaruno. Tapno di da panunutan asig siguro ka. Ay nawaw! Anadam titignay kan panagsasaom. Di ka agbalin asik siguro. Tapno di da kaguraan ti padam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sa di naman ti papanam si Kadilya. Kunak man nung nagikat ka iti trabaho. Wan, nag-ikatak iti sigud a pagtrap-trabahwak. Ngam adaman ti aplayak. Oh? Sa di naman. Agsapsapul ni Silvia akalugaran tayo iti agtrabaho iti restaurant na. No kasta. Kaya't mo tagtrabaho iti restaurant? Wan may mayat iti a pagtrabahwak taas asideg. Kan maysa, amokmet ti agluto. Saan sa? Mata basta-basta ti minuda ijay. Ay nawaw, nung maipapan iti day ta aluto-lutaw, basic laangan dagita kanyak. Ay nawa, saan mo't lang analakat agtrabaho iti restaurant? Apay ko nam. Syakpay ti kunam, kabaalak day talakay. Danag mun aya. Ala, sikat ti makam mo. Kita mata mga numaiso ka man dita kasi ti sigud ang nagtrabaho am ide. Amom kadimot lang tagluto. Ay nawaw, day tala ang aya ma'am, amok Sigurado ka kadi amano sam ti trabaho dito'y no bilang mantawatan ka. Ni mamut, kabaalak dagita. Awan pagdanagan nyo no siyak ti alaan nyo. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugi inton bigat. Ay nawaw, sure daytan ma'am. Wan, inton Lunes pa'y apumanaw ni Marisa. Ngam nasaysaya at matlaang no ag-report ka sakbay apumanaw ti sigud ako. Iti kasta, makapag-obserbar ka pa Okay, ma'am. Agyaman aklaunay. Kamaudyanan na, adamot laangan ti as-asideg a pagtrabaho. Ay wala, sana na masapol nga agbiyahe ka. Saysaya atam lang ti trabahom tapno awan ti parikot. Minimum ti sweldo ditoy. Ngam numayat ti performance mo, nayunak ti sweldo. Dayta ti kayat ko, ma'am. Nasapa ka launay mo, bakit? Diyak kayat ti maladaw iti trabaho kanya. Alas 6 pa'y lang, mat. Kayat ko nga rod ti masapa. Mangidasar ka man kat di iti kanak. Anya? Mangidasar ka iti kanak kunak. Nalipatam samot nga damot ti trabaho kita. Ayun anya. Agrubata kon, masapak ita ta mga numasapan ni boss.
Ipapudot mong to pala ang tinabati asida di rabi ta isuti si daam. Ay nawaw, nagadumot ng tinatang agalipag. Aghasam man da ito'y. Adda pa'y karne. Ay nawaw, saan akas tama ng Delia? Nay, anyat aramidam dito'y, abi? Imayak ta isutibilin ni ma'am. Isuro ka kano. Anya? Ay, saanan ang masapul day ta? Isurok kano dagiti rumbang aramidam, taamangan wag kang malika. Amok ti aramidak anya. Saan akas tati standard manang? Mabit lang, tamangalak iti kutsilyo, ta isuro ka no kasano agalipam dagiti nateng. Saanan? Amok ti aramidak. Saan ang masapul nga isurunak anya? Para aggaliplaan. Dadakkal unay ngamin day tamanang. Gudwa ang pa iti maminsan, tapno nalaka amaluto. Mangan kayo matinton madamdama tatang. Adya ka dilakad mo, Silvia nakaw. Mapanak iti restaurant, tatang. Apay, adya ka diti parikot. Awan mo't kiti. Mapan ko la bisita ti baro nga empleyado. Ay, no kasta. Adya ti kasukat ni Marisa. Wan, tatang. Pinag-report ko adagos. Ay, wala. Sapnuan muna ti araramidan na. Wan, binilin ko matkit din ni Abi itay. Mapanalag bisita. Malaga raw. Di yu liwayan ti mga na. Numabisin kayo, ayaban nyo ni Manang Ines. Taiso ti aggao iti kaninyo. Wain, inton madamdamalayan. Nasapa pa'y mag. Alang nga rod tatang, agrubuat akon. Nakaumay kayo mo't, Ma'am Silvia. Kumusta aklang? No kabaalam ka di mo lang ti trabaho dito, Delia. Wan, ma'am. Nalakalaang mo't. Kumusta nga iti trato dagiti padam nga empleyado kan ka? Nasaya at mo't, ma'am. Okay nga rod. No adda ti di mo amo, agpaisuro kalat na kadakwada. Wano saan, surutom ti adda iti recipe book. Saanan akasapulan, madam? Amukmut kit di ti araramidak. Surutom ti standard, tapno consistent ti maiserve ang makan. Ayun gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y, ma'am? Adu nga minti customer itay. Mangan kayo nga rudan, taman manumot kit di ti customer iti kastoy nga oras. Una yun, itay pa'y aluto ak aluto dito'y. Nang di mo malmalpasan. Nagaduunay mo nga minti customer da. Kumusta kan dito'y kusina, Manang Delia? Okay laang. Aglisi ka man taala akti asin. Adu ti customer ita, Manang. Wan nga road, itay pa'y aluto ak alutaw. Talaga kasta, Manang. Ne, adun samat unay ti inkargam nga asin. Anya nga adu, kat kontroladok mat dayta. Di mat inbagakken ka nga adda ti standard na, Manang. Nalakalaang dagita? Amangan no naapgad to dayta kat agreklamo dagiti customer. Kan may saan tong agpapada ti timplana no kastalaang, Manang? Di nakpakibiyangan ta amok ter aramidok. Anya? No awanan ti ibagam, mapan kay jayon. Saan asyak ti taktakaw? Naimbag nga aldaw yo, Ma'am Corazon. Kas namat kan ka, Abi. Anya ti order yo, Ma'am. Kas iti sigod Sapay mailuto pay laang, Madam. Naibus ngaminan. Saan mimat ngamin nga ammo nga umay kayo ita? Okay lang, mauray ko mat. Okay laang nga rod kada kayo ti aguray, Madam? Uwan, tayjay lang ang tigagara. Iso nga ano saklatan ti aguray. Okay nga rod, Ma'am. Agtugaw kayo pay, ta isagana mi to order yo. Wan gayam, dine-in ka di? Wan, dito ya ko namangan. Panawan kayo pay nga rod, bi, ta isagana mi ti order yo, Ma'am. Isaganam da ito'y Manang Delia. Order ni Ma'am Corazon. Day talaang? Wen, day talaang. Kita am titimplam amangan no na apgad. Surutem ti adda iti recipe book nga intad kuken ka. Ay nawaw. Inal daw laangan akastat ibagbagam kanyak. Wen tapno agpapada ti timpla na, Manang.
Narigat ngamin no agbaliw ti timpla. Ang mga no adda maibaga dagiti customer. Siya kun ti makaammo. Anya ti panangkitam kanyak aya. Jak ammo ti mang timpla. Gayem ni Ma'am Sylvia ni Ma'am Corazon. Kansuki matlaang dayja iti restaurant. Isu akabisado na ti timpla ti luto ditoy. Wunan! Ada pa ibilin mo? Awanan manang. Basta surutem lang ti standard tayo. Tapno agpapada ti raman ti maiserve kadag iti customer. Dayta ngamin ti kayat ni Madam Sylvia. Apay ka di, Ma'am Corazon? Sabali mo tiraman ti makan nga in-serve kanya. Ha? Naapgad unay, iso asaan ko ana ibos. Ay na, pasensya kayon, ma'am. Ang mga no nagkamalilaang ni Manang Delia. Ibagam iti kukyo, taramanan na pa'y ti inutluto na amakan. Ti amukat adamot ti standard ama sursurot. Adamot, ma'am. Ang mga no nalipatan na laang. Sana balik. Ipalagip kuntukin ko na inton madamdama, ma'am. No may papanmot iti refund. Saanan? Sa anak nga agdawat iti refund. Ti kanyak laang, kat aramidan nyo anasaya at ti trabaho yo. Tapno consistent ti raman ti makan nga isa-serve yo kadag iti customer yo. Hello, Mare. Kumusta kan, Mare Sylvia? Nasaya at Mare. Nakaawag ka man. At ako makayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya da ita, Mare. Apay akas di, Mare. Sabali mo tiraman ti maisa-serve amakan iti restaurant mo. Anya? Kinapudno na, napanak nangan iti restaurant mo itay. Kat naapgad ti luto da. Jay in take out ti anak ko iti Sabado, nagtamnay mo at Mare. Nay, apay ngay. Adda mo ti standard ama sursurot. Kasaritam to dagiti empleyado, Mare. Ang mga numaliplipatan da. No saan a consistent ti timplada, ang mga numaawanan ka iti customer. Agyaman naklaunay iti feedback mo, Mare. Kasaritak tumanan ida. Pasensya kan, jak amo ti may papan iti dayta abanag. No kayat mo, isublik ti kwartam. Saanan, Mare? Imbagak lang tinapasamak, tapno amom ti mapaspasamak iti restaurant mo. Nang runa pa'y, kat saan mat nga inaldaw ang mabantayam dagiti trabahador mo. Agyaman naklaunay iti concern mo, Mare. Bayam, kasaritak to daabi may papan iti dayta abanag. Anya tinyawag ni Corazon, anak ko. Naapgad ka no tinaiserve kan kwa na itay, tatang. Ay, wow, apay ngay. Ang mga no saan da sinurot ti aday ti recipe di nagluto da. Anya nga ron ti serbi ti recipe nga day, no di damot surutan. Dayta nga ron, tatang. Mapanak to ija inton madamdama. Kasaritak mananida. Kasaritam tumot lang, Lidelia. Tay sulang matibaro ijay. Amangan ko na no at dati di na pa'y nakabisado. Wan, tatang. Urnusak dayto'y aparikot. Tapno saan ang madadaal ti restaurant tayo. Apay, anya tinararamid yo adwa. Ma'am? Adamot recipe asurutan nyo no kasta nga agluto kayo. Ha? Ay, kuha ngamin, ma'am. Apay nga dapay laang tagrekreklamo. Wano, saan nyo asursurutan ti aday ti recipe book tayo? Ibagam tipod no, Manang Delia. Ni, apay asyak ngay. Siyak nga rudan. Kinapudno na, ma'am. Inaldaw met abagbagaak ni Manang Delia. Isu na laang, ta saan met adumdum kanyak. Anya? Isu nga rod nga adda recipe ang masurot. Narigat met ngamin ang maisuro, ta ipilit na met ti ammo na, ma'am. Apay akasta ngay, Delia. Noan niya tingkargak iti recipe. Isu kumatisurutan nyo. Masapul pa'y aya. Basta natimplaanan No kasta ti kapanunutam. Awan saan tong agpapada ti raman dagiti makan nga iservyo. Importante kanyak ti makuna a consistency. Isu apang nga asim ta surutam kuma ti recipe. Agrisay naklangan. Anya? Saan ko nga ipilit ti bagik anya? Nagado mabalin na pag-applyan dita. Na, di mo kaya ti maisuro? Nalalaing kapaykit din ngam iti siyak abos mo. Sika ti agdesisyon iti timpla.
Awanan na. Restaurant ko mat ti madadal no kastalang. Di ka madanagan. Mangrugi ita. Saan ako nga agtrabaho iti restaurant yaw. Itadyo lang ang tisildok. Tagikatakon. Ay, makapabannog ti kastoy. Ay no, nasapa ka mo't anagawit si Cadilla. Jakon kayat ti agtrabaho iti dayjay a restaurant. Itian niya ga po. Jak maawatan ti ugali ti boss ijay. Anya? Mabanbannog talang arudo na agtrabaho. Kasta pay laang mat ti mapasamak. No siyak laang. Ay, uray awanan ti agtrabaho no kasta laang ti boss. Naa. Jak laki di maanusan dyan eh. Naimbaglaan ang tanasapat ka dito'y dalan, Abi. Adda ka di ibaga, manong Janay? Saludsudak kumano niya ti makagapo. Apay ang nagikat ni Delia iti trabaho na. Ay, dayjay. Agpakalaing mat ngamin. Di na kayat ti maisuro, manong. Anya? Adda ngamin resipe, ngam di na mat kayat asurutan. Binagbagaan ni ma'am, ngam awan mat latta. Ay, unay dayta na babae. Ipagarup na siguro ang nalalaing ang tibusyo Dayta nga rod kat manong. Kan siyempre, importante mat ti makuna a consistency ka ni Ma'am Silvia. Tapno saan ka nung agreklamo dagiti customer. No dadduma ngamin kat natamnay ti timplana. No dadduma, naapgad mat. Uray siyak mo't pima na. May mayat no consistent ti timpla. Asi inumot ti mayat amangan iti naapgad ngay. Muti mo pa'y labaliwan ti kastang ugalim. Awan lat amok, Delia. Ay nawaw, rimuar kalaan. Kastamatan ti bagbagam kanyak. Si kagayam ti anti parikot. No apay ngaming agpakalaing kaunay. Anya? No adda ti pagtrabahoam. Surutom ti ibaga ti bus mo Di mo ipagarup nalalaing ka nga misuda. No maipapanititimpla ti makan. Importante mo't piman ti konsistensi ako nata. Agtal na ka man no awan tinasayat nga ibagam? Si kalangarudon tinagkamali. Apay, kaya't mo timangan itinapgad? Naa. Itapay laeng, agbalbaliw kandelya. Awan ti mayat amangawat iti empleyado, adi na kayat ti maisuro. Dagiti kaskin ka nga empleyado, ti mangdadali ti negosyo. Ay, nawaw! Nuan niya ti imbilin wano imbaga ti boss mo, iso ti aramida. Di ka agpakalaing, tanarigat mat no madadaal ti negosyo da, gapulaang itimadi nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay nawaw, dakkel mo't gaya mo't ti urnong tabakit. Mabalinay na mangirwarta iti may sapay avan. Ay wun alakay, mangirwarta. Daytoyen ti bumaknangan tayo, Kevin lakay. Nihiro mo iti mga ibiyahe. Awang gayam, agpus ka man iti Facebook, bakit? Isupay no adda man ti pasaheros, agbiyahe akto man ito malam. Adda na panunot ko, lakay. Anya nita bakit? Anya nga ta, nunayunan ta pa'y tiplite. Imbis nga 800 ti singiran ta, pagbalinantan asang aribo. Ayaw na niya. No sagsasang aribo ti singiran da iti may sa tao. Dakkel tumit ti maiyawid ko akwarta. Nang runa pa'y no makairwarta iti may sapay avan.
Naalam ti kayat ko asawan lakay. Dago sa bumak ng tanukas na taramidan tabakit. Kat numapasamak dayta, mangrugita iti sa bali pa negosyo. Apartment kumamot, wino transient house lakay. Mayat dayta planong bakit? Saan taunay ang mabannog no at dati vantang agbiyahe? Anda pa iti abang or urayin ta. Na kayo magkamdata, nanang. Nakaumay kayo, may. Anya jay nadamag kaw, anang irwar kayo manen iti may sa avan. O nanang, iso ti ibiyahe ni Hero. Nay, kitaan nyo anak kaw. Ay nawaw, apay ka din, nanang. Awan permit yung agbiyahe. Saan lang aday ta? Gun-gun dawayan nyo dagiti pasaheros siyo. Tadakkel unay ti singsingirin nyo kadakwada. Bayan yun na kita permit dito, nanang. Isupay kita pagkastusa. Illegal ti kasta anak ko. Kasano nga road no makaswan kayo iti kulurom. Iso nga rod arabi ti panagbiyahe mi. Tapno malisyan mi dagita ataga LTO. Anya? Relax kayo kadilaang, nanang. Relax. Diskarte mi mo daytuyan, Anya a permit kano ti ibagbaga ni nanang? Adamat ti permit ti bantayo Awan ka no, ti permit tayong agbiyahe. Ay nawaw, isupay agastos dayta. Dahita nga rod kahit bakit. Di bali tarabi imot ti panagbiyahe yo kinihiro. Malisyan tayo dagiti taga LTO. Kastamad lang timbakan, nanang. Ngano daduma, kaslasaan mo ta makawaawat. Di talatan ikaskaso lakay. Ayaw na, imbes ang may bayad iti permit, igatang langan iti bagas. Ayaw gayam, ada ka din tinakasaritam a pasahero? Ada ti it lakay. Kurang pa iti bakit, nayunam, tapno ada mailugan iton manang. Mayat no mapunno ti van. Wun, sigurado nga ada ti mainayon inton madamdama. Anusan tayo ti aguray lakay. Ano sampay lang tagbiyahe ita, Hero? Di kagbiyahe, manong? Agi na naakpay man. Sige, siyak nga rudan tagbiyahe. Di ka madanagan. Tadakkel mo titid mi abingay mo. Wun, manong. Dakkel mo't ati marurnong ko iti panagbiyahe. Isoban tayo man na imbag dagiti pasaherom. Tamangan no at dati saan ngagbayad ita. Sigurado mamasingir mo amin. Sayang mo ti sangaribo. At dalang dagiti agreklamo, manong. Dakkel kan unay ti sangaribo. Ay nawa, no ado ti reklamo da. Ibagam ngaglugan da iti sa balalugan. Ano sanda ti agturays no kastaan na reklamo da. Duamat gaya man ti agbibiyahe avan nyo, Mare Cristina. Wan maray, ni Hero ti mangibibiyahe ti may sa avan. Damag ko kat ni Mina kanupay ti singir yo, Mare. Ay wan maray, 800 a day. Sangaribo itan. Ay nawaw, dakkel unay mat, Mare. Kasla overpricing mat. Ay kat kasta talaga maray. Van mi mat day jay. Da kami ti agdesisyon no mano ti singiran may. Anya? Kan may sa, uray no sangaribo ti singsingiran may. Worth it mat tasaanan a masapul nga agturides dagiti pasaheros may. Diritso ti biyahe. Okay. Mangirwar ka man kit di iti soft drinks ti tamare, taag merindata. Siya kun ti agbayad, ilibre ka taado ti kwartak. Adda ka mat gaya man, Hero. Ay, napambanuwa nga ron, nanang. Kumusta nga iti biyahe? Mayat lata, at dati baklod ko. So medyo dakkel tinted ni Manong Kevin, abingay ko. Talaga dakkel ti maitid na kan ka ta sobra mat ti singsingirin nyo. Agasam ta sa ngaripaw. Ay nawaw, ninanang mo. Kasta talaga ti negosyo. Ay siya kun ti madanagan iti kastangar aramitan yaw. Anya ko mati pagdanagan yun, nanang. Awan ti permit da manong mo. Kasano numaira na nga adda dagiti taga LTO kat pagmultaan da kayaw. Basta siya, aramidag, no anya timbagadang aramidag, nanang. Adda ak manan anak kao. Anya ka di manan ti bagayo, nanang. Adda mang mangag ko a reklamo may papan iti sangaribo asing singirin nyo kadagiti pasaheros siya. Ay nawaw, bayaan nyo, tagreklamo da, ginggat kay kayat na, nanang. Anya? Numanginaan da iti sangaribo asing singirin may. Diaglugan da iti sa bale. Awan ti nasakit ang bakrang ko niya.
Sana nasaya at tikasta pa nagsasao man ako. Puno mo na, nang. Aglugan da iti sa bali, no di da kabailan abayadan ti singsingirin may. Period. Awan lang nga ruden permityo. Dakkel pa'y unay ti singsingirin nyo. Di kay mabutang iti karma. Nagadulag iti nga amuyo, nanang. Di ka agpatangken, ta saan laeng nga itati aldaw, Kevin nanakaw. Mabalinan lakay. Mabalinan ang marugyan ti apartment a plano ta. Adda ka ti tinakasaritan, bakit? Damanong tito. Danda ni malpas ti ipatpatakdar da abalay jay sentro. Numalpas day jay, ti apartment tamatan ti ipatakdar da. Nasayat mo't nga ron. Marugyan ko maiti kabiitan na panawan. Tapno adamot ipaabang ta. Wen, iso ti imbagak kini manong tito. Napartak kanumo kit didagiti kakadwana Sigurado amalpas da adagos. Mangirwar ka nga rin iti kwarta. Tapno adda magastos. Mano ti mairwar lakay? Depende ano mano ti kasapulan. Mano ti imbaga ni manong tito keng kaya. Awan pa'y nga rod, jak na saludsod. Saludsuden pa'y. Tapno amuta no mano ti kwarta nga irwar mo iti bangkong. Anya to may mugatangan, Mari Cristina? Karne ti baboy no adda maray. Mano a kilo? 3 kilo. Ay nawaw, nagadon? Iso ti ilutok a pangaldawan dagiti trabahador mi maray. Aywan, anya di ipatpatakder da Mari. Balayo manan? Saan abalay? Apartment maray. No kasta, agdamanan ti ipaabang yo? Wen, ipaabang may tapno adamat ati urayan mi iti binulan. Aywan mayat day tamare. Talaga gayam adakkel ti maalalayo iti van nga ibibiyahe dala kay mo kanti kabsat na. Dakkel met ata 2 jay van mi maray. Sagsa sangaribo ti singsingiran may. Aywan gayam maray. Adto'y ti bayad ti karne. Amangan numalipata. Irwar mo matlaangan ti karni agagatangag. Tanay, anyat orasan maray. Kat agluto akpailaan. Ay nawaw, ni Hero mo timawawag. Anya ti baga na ito at tao. Sungbatang man. Hello, Hero ading ko. Manong Kevin? Ay nawaw, sa dinutayan mo aya? Apay akasta ti boses mo? Natiliw ti Van, Manong. Anya? Nakasaritak na kiti tagayal-tiwi tay, Manong. Ay nawaw, agrason ka Ibagam anak kilugan dalaan ka. Sinalutsot ang tinagan ko. Kit saan nga mo dagiti pasahero? Iso ta. Naamuan dagiti tagayal-tiwi kulurum ti ibibiyahe ka Van. Agraman lisensyak Manong, inalada. Ay, una yan. San amabalin ang makisarita ka kadakwada aya? Saanen ang maaladay tayo tinasaya ata saritaan? Awanin Manong, agmulta tayo ti 200,000 tanagpod no lagi ti pasaheros. Ne, dakkel unay mo tayo na. Isumat timbanga na Manong. Isu ka no ti multa ti kuluro mo Van. Masapol nga agbayad tayo tapno mayruar ti Van. Ha, kasanuarudan tayo ta. Dakkel unay ti 200,000 na singsingiran da. O saan tayo ang makabayad ngay? Apay akasta tilangam lakay. Bakit? Agbayad tayo ti multa. Multa? Natiliw ka no ti LTO ti Van nga iman maneo ni Hero. Anya? Kadakkel di masapol abayadan. Tapno mairwar ti Van. 200,000 ka no. Ay nawaw, dakkel unay ta 200,000. Ay tangarog kat. Awanin Multa ti paparan ti savings ta. Kasano nga rodan ti apartment ta? Saan pa'y analpas day chay? Tsaka mo, magulwanak launay. Dakkel agatan ti daw-dawatin da tapno mairwar ti lugan. No saan ka no ang mairwar kat ipandan ija regional. No kasta nga rod, kapilitan abayadan ta ti 200,000? Saanan ang maaladay ta itinasaya at asaritaan lakay? Saan ka no nga rod bakit? Kulurum ti kaso tayo. Anya din nadamag ko, Mari Cristina. Agbayad kayo kanumat iti 200,000. Day ta nga rod ti pagparparikutan mi ita, Mari. Agasang man ta 200,000? Kolorum tilugan mi, Mari. Makaparurod nga rod. Sigurado nga ada tinagpulong a pasaheros. Iso akasta tinapasamak. Ang mga no dagiti singsingirin nyo itinangina.
Makapaasar mo dagiti a pasahero. Madi siguro tirik na day ti sangaribo asingeryo, mare. Saan mi mo idi apilpilitin nga aglugan? No apay ang nagpulong dapay laang. Masigurado nga ada ti nagpulong kadagiti taga LTO. Anya nga ro ti plano yu ita, mare? Bayadan nyo ti 200,000? Wan mare, kapilitan Tano saan kami nga agbayad? Saan min a mairwar ti Van May? Ay. Sayang dayjay. Dakkel alugi yu ta 200,000, mare. Ngam no nangala kayo iti permit, saan siguro ang mapasamak ti kasta? Agasam man ta 200,000 hero. Iso ti masapol ang mabayadan, tapno mairwar ti van, nanang. Dayta ti bagbagak kada manong mo. Idi pay asang kaibagak ang mga lada iti permit. Tapno legal da. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan da. Ang agpatangkan dan tumod. Ay nawa, di da nagayatan di kasi napasamak, nanang. Di da lang kay tagastos para iti permit. Ta kayo hindi mo. Wen, saan daan nagayatan? Ngam no inaramid da kumati husto. Saan kuma mapasamak ti kasta? Awan kumati parikot da ita. Alpaso, nanang. Anya timbaga ni manong mo. Kaano ngagbayad da? Diyak mo, noon niya tinagsaritaan da kin ni Manang Cristina. Ay, awanan. Mapanmatla ang itimulta tinaurnong akwartada. Sapay agpatpatakder da iti apartment. Awanan, nanang. May sardeng pailaang tawanan ti budget da. Di da mo ngamin ammo ti dumnga. Anya ngay lakay. Alaamon ti Van tayo ita? Huwag bakit? Sayang ti 200,000. Awanan ti maramidan tayo. Panagpudno mo tin dagiti pasahero. No di da ko man nagpudno, saan ang mapasamak ti kasjay? Day tarod. Mawanan at analpasan. At dati ebidensya dagiti taga-LTO. Kapilitan nga agbayad tayo, ta iso ti adday ti lintag. Naimbag ko tatila ang may saavan tinatiliw da. Maipasardeng pay nga rod ati apartment no kasta. Wala na, maituloy na daman ng ti kwarta, bakit? Tinapatag ita, kat mairwar ti may saavan tayo. Naimbag man, ta in-release dati vanyo, anak ko. Wanang dakil ti pinayadan may tapno lang mai-release day tananang. Makapaasar tagiya pasahero. Nagpudlo ng tumot gawin. Kasta talaga ta isumot ti adda iti lintag. No saan da nga agpudno, di iso damat ti dakas. Oo na yun, di kasi mapaspasamak. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak kada kayo. Ngam didak mat ipangpangag. Inuray yu payakas ta ti mapasamak. Ita, anya ngayon ti plano yaw. Di mi pa muna na. Mangala kayo kit di ti permit yaw. Tapno legal ti panagbiyahe yaw. Tapno awan matlaang ti pagdandanagan yaw. San kami nga ta magastusan no kasta ti aramidan mi nanang? At dalat ta magastos yaw. Ngam tinapatag kat awan ti pagbutngan yaw. Kan maysa, saan ko maasobra ti singiryo aplitay. Tapno saan akaasi dagiti pasahero siya. Choice damot din aglugan da nanang. No saan da kabailan abayadan ti singsingirin may. Aglugan da langan iti sa bale. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta anak ko? Saan anasaya at agundawayan nyo ti padayo at tao? Tapno bumaknang kayo. Sa dino ti papanam, hiraw. Agbiyaheak nanang? Ibiyahem ti vandamanong mau. Wine. Ay nawaw, ipilit yumot. Di kay mabutang numatiliw kayo manan, kat makaswan kayo iti koloram. Kaya't yumanan tagbayad iti 200,000. Ay nawaw, relax ka di lang nanang. Addan di permit damanong. Lukasta, inlakad dagaya man. Una nang, nalpasa na. Sigurado ka? Ang mga nukon ko namlaang dayta. Saan Pudno ti pagpak nanang. Mabalinan tagbiyahe. Urad na nagitiltiyo, awanan ti pagbutngan may. Awanan ti pagdanagan may tunggal agbiyahe kami. Nasayat mo ta nakaamiris dagijay atat tao. Inuray da pay laeng anamultada iti 200,000.
Impasardeng yung matgayam ti patpatakder yung apartment, mare. Kapilitan mare. Kasla agrugrugi kami manan. Dakkel met ngamin ti 200,000 anapukaw kada kami. At least ita, adamatan permityo, mare. Awanin pagdanagan yun ukwa. Sa bagay mare. Kansaanan asa nga ribo ti singsingiran me. 600 laangon. Ay kat mayat maragsakan dagiti pasaheros yung mare. Isu na laang tanabuntog ti panagprogreso ti biyag no kastoy. Ti panunutom ita, kat legal ti panagbiyahe dahiro kan Kevin. Wan matki di mare. Ano sa inyo, mare? Makaurnong kayong tumanan. Masukatan to tinalugi kada kayo. Sapay la kumata mapasamak ta imbagam mare. Sigurado day tamare. No legal ti pagkwartaan, kan nagagat ka, addan tulat tamare. Agyaman naklaunay iti kastang imbagam amare. Uray kasanukat na lag-anan tirik na. Kumusta nga ilakay? Ada ti pasahero? Adua bakit? Di, napuno man ang tivan. Huwag bakit? Ure ti van nga ibibiyahe ni Hero. Ay nawaw, nagsiyaatan no kasta lakay. Huwag nga rod bakit? Makabawi tamutlaan kadagiti lugi ta. Mano abulan pa Sapay la kumaa, takanayon nga ada ti pasahero. Adda ka asi ti Diyos bakit? Di nabaybay anda tao. Amo ka masukatan dumutlaan dagiti nalugi kadata. Nang runa pa ita, taligalan ti panagbiyahe me. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao, tapno agprogreso ti biyag mo. Laglagi pam, at idakas nga aramid, kat kagura ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, kunaklakit din no nakasakdo kamatan iti mainom adanom si Kakaliksto. Enton madamdama pa'y bakit? Anya ngay nga rod ti inuman tayo. Madamdama nga rod. Ay nawaw, di ka man agar-aramid. Sakit ti maala tayo no kasta lang ti kapanunutam. Agsakdo ka itamat lang. Tama nga no agtudo inton madamdama kat sumadot kan tumanan. No agganat ka, si kalaang yung tagsakdo. Nagadulagit din ay bagbagam dita. Ay na, apo. Makaumamatan ti kastoy. Awan pa'y kunam at tumulong kamat. Pang-aasim man ta di nakrangrangan. Nabambanog lang arudan da tao. Ay na, apo aya. Diyak amo kayong Kakalikstaw. Ay nawaw, apay asika tinagsak daw mahila anak kaw. Ay, no choice man ang ananang. Ay nyater aramidan ni Kaliksto aya. Amuyo matan di anak yun nanang. Nagrigat ang maibaon. Nakailad man ang aakasla doon iti silid may. Mabiit man lang takasaritak dayjay ataw. Agruwa mo na. Ay na, saanan nanang. Isupay kit di apaka-estresan nyo. Di bali ta nakasaktuak matkit din iti inuman may. Saan ang nasaya at tikastang arameg? Talaga asakit ti ulo ti ipapa ay dayjay ataaw. Ay na, nakunayo pa ay nanang. Nakiasawan ti kakaisuna nga anak may ngam aging gaita. Awan latta ti nagbaliwan na. Nagagatmat idi saan kami pa anagdan na. Ngam idinagdan na kami, awanan. Siya kon tinamnamaan na. Ay, nairuwam ngamin anak ko.
Mayat no pagsasawam, tabarang makaamires no inaldaw amakangag. Nasabat ko ni Rema itay di tadalan. Ket, Ipatarimaan ka no ti landlady ti balay apag-abangan da. Iso ang makipagnaad da pay laang dito'y balay. imanugot ka matadagos. Ay nawaw, apay kumaasaan kat anak tamat dayjay. Unangam. Ay na, awanan ti adu asao. Siyak ti kadakkelan iti gastos iti daytoy abalay. Saan ama ipatakder daytoy no sa anak anagabrod ide. Di ag nagtumot ti asawa na dito'y balay. Ay kat kapilitan tawan mo't daduma apapanan na. Saan mo't amabalin ani Rema lang ti agnaad dito'y balay. Masapol adwada. Nya. Di kan agreklamo dita. No anya ti desisyon ko, isumot ti masurot ita. Jak ipalubos at ikayat mo manan ti masurot. Naglalaingam ngay mat. No kasta, agnaadare makan lindon di tawi. Wan nanang. Ay wana anak ko. Nasaya at matlaang no agnaadda di tawi. Tapno adda katulungam. Awan mat namnamaan tayo kan kalikstaw. Bareng malag-ananak no dito'y nga agnaad darema nanang. Kan bareng agbain ti feeling dun nga anak yaw. Sapay la kumaa. No dito'y ti pagnaadanda. Adda katulungam nga agsakdo iti paglutaw kan mainom adanom. Wan nanang. Ay wan gayam. Ti silid ka din ni Rema iday agbalin asilid da. Wan nanang. Dayjay laangan ti madalusan tapno nalawlawa. Mala, tulungan kan nga agdalaw sa nakaw. Siyakon nanang. Nalakamot lang kit di dayjay. Agi na na kayo kit day tapno saan kay amabannog. Agtugaw kayo pa eh. Agyaman kami, nanang. Agkapi kayo. Adapay mo't nabati at tinapay. Nabsug kami pa, nanang. Ay nawaw. Agmerienda kayo latta Wano? Kaya't yu timangan tamang idasarak iti kanan yaw. Kinapudno na. Nagmerienda kami, sakbay nga imay kami, nanang. Ay kasta aya. Sige. Intun madamdama nga rudmanan saka ito agmerienda. Kat, dagiti gamit yung ay. Adda itiruar ti daduma, nanang. Di daduma, nabati. Subyan minto. Sige. Sumurot kami kanitatang yu, ta isupay mo tibagkatan may. Saanan, nanang? Kasarita mi ni Manong Ilyas inton madamdama. I-tricycle mi laangan, tapno saan tayo amabannog. Sigurado kayo? Awan matkit di ti aramidan may kanitatang yu ita. Kabailan mi da ito yun, nanang. Agluto kay laangan iti naimas apang rabyan tayo. Anyat kayat yu aya? Kumporme. No anya ti adda, isulatan Uray anya asida, kat naimas mo't. Nang runa no da kayo tinagluto. Saan ka di lindon lakay? Wan mat, bakit? Naihimas ti luto ni nanang. Oh, nangag mo nanang ti imbaga ti manugang mo. Ano sam ti balay mi alin don? Dakkel unay ti balayo, nanang. Kaslaman siyon. Di nakman bulaan si ka? Pudno mat. Adayo na pimpintas ti balayo. Ti balay at di maklak. Agyaman nakitiki na imbagyo kanyak Nagasatak launay. Kaputan na sayat kayo kanyak. Awan pagbabawyak ani Rema tingkalaysak. Ay kat talaga amat akastoy kami. No asino ti ayatan ti anak may, napatagmatan kada kami. Dayta nga ron, nanang. Iso ang nagasatak. Ta saan nga amin nakatugangan, kat kasta ti kapanunutan na. Ay nawaw. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta ngayon bagam nakong. Nakaitasara kon. Umay kayo tamang rabi tayo pa'y. Sige, umay kami, nanak ko. Ay nawaw, apay mo't akasta lakay? Abay na. Inayadam mo't angay sa ratiri daw. Sana kasta. Amom amat maturog da tao. Biglaam ngay sara. Naangin, iso akasta. Madlaw mo't ngayong gagaram. Di ka man sumanaw, dito tanapudot ti ulo kita. Apay, anya man ang timakagapo? Kundi da magkabailaang dita. Amok No adda ti parikot, ibagam tapno amok mo't. Agin di da mo kabailaang. Anya nga minday jaya. Di mo ibaga? Intun kwan, ungat ka man nga ungat ditan. Jakmat nga rod ammo, no anya ti pagpupudutan ti ulom. Maturog kit din.
Naa. Ay na, no kaano ang naglabaak? Santo awan mo't ti danom. Ay una yan aya. Nanang, anya ti parikaw? Nay, si kamat gayam Lindon. Awan ti trabahom ita aya? Di of ko ita nanang. Kasla dati parikot yaw. Ay, awan mo't ngaminan ti danom. Addan sa mo't manan tinako ti dita. Amangan no binaddakan dagiti tarakan da ti hustayaw kat napugsat manan. Mapan ko kitaan nanang. Ay nawaw, di mo mo't ammo. Ni tatang yukit di kumata, awan mo't araramidan na. Nakaturog ni tatang nanang. Syaklangan. Surutek ti hostayaw. Sika ano ka ba alam? Mangala ka nga rod iti lastiko. O nanang, anusan yung urayan, tatarimaanan. Handa ka disimbang put adanom nanang? At damat nakong, agyaman naklaunay Hawanan yaman na nanang. Pudno ti atap yaw. Talaga anabaddekan ti hos, iso anapugsat. Ay na, naimbaglang ang taadda ka akatulungak, barok. Anytime nanang, kahit kumut ti makasubalit, iti tulong yung kata kami. Pinagnaid da kami, iti libre dito balay yaw. Ay katuan taiso nga rod mo't ti maiparbeng. Anak kayo, saan mo't amabalin abaybayan kayo Ay nawaw, agsarsari tatamarin adwa. Kunak tumit, adda palimod dagiti loko. Anya ko nang kalikstaw. Ne, adda kayo madgamit dita nanang. Itay pa'y Anya manan apalimod di bagbagam dita. Ay, kuha nanang. Awan na dyan. Anya nga awan ka no adda nang ikaw. Adda yung bagba akas dyan nanang. Awan mo. Sa bali lang tinagawatan nyo timbagak. Bakit kay ngaminon? Bakit ngam saan nakatulangan niya? Gagangay ti bumakit dahi tananang niya. Na, pagbalinan nakmat na natulang itikas tangar aramidam. Lindon, agsarita taman. May papanitan niya tatang. Ay nawaw, agin didam mo ka pa'y lang dita. Ape kas tamot ang tibagbagaya tatang. Awan mo't ti ammo ka basol ko kata kayo. Idi pa'y napalabas sa bulan, nga dati madmadlaw ko kit. Anya dahi tamad-madlaw yo tatang. Anya ti status yo itasawak, ha? Anya? Kas makitak, ket close kayo launay iti day jay amayla. Tatang, awan ti dakas nga aramidon mi kininanang. Kahit kulang ti tumulong. Adda ti respeto kada kayo akatuganga. Ulbud ka. Amok nga dahil mlimod yo kada kami. San apod mo dahi tatang? Di mi maaramid kininanang ti kasi ti pampanunutan nyo. Oh, apay akas ta tilangam, Lindon lakay. Bakit? Apay kas jay. Anyat kaya't maasawan. Sa bali mo't ti panagkita ni tatang mo kanyak. Ay nawaw, di ka maawatan lakay. Kasano sa bali? Ipagarup na nga at dati relasyon mi kininarang mo. Anya? Kinasaritak nga ro ditay. Kat ipilit na nga da kano palimid mi, urawan mo't. Ay, dayta manin. Agimon manin ni tatang iti angin. Anya nga tanong pumanaw talangan dito'y bakit? Pag naudan tangay, ongoing mo ti renovation ti sigod nagabangan ta. Di agsapulak bakit? Siya akong timakam mo. Sika ngam kasaritak pa'y ni nanang may papan iti day ta abanag. Nanang, agimon ni tatang iti asawak. Anyat ko namrema anak ko. Ni tatang, agim-imon kit din iti asawak. Ay nawaw, iti anya agapong agimon ni tatang mo? Ipagarup na nga dapalimod yo kinilindon amanugang yun nanang. Ay, agar-aramid mananday ta tao. Kinasarita na kanungarod ni Lindon. Iso akayat matan ni Lindon apumanaw kami. Kayat na alumasin kami manananang. Ay, talaga day tanga amam. Di namat ilugar ti kinasiloso na. Agraman manugang na, pagimunan na. Ay sus, nalabas ti kastang ugalyan na. Agtugaw ka man tag sarita ta si kakalikstaw. May papanitan niya. Anya ginadamag ko apag-imunam kano ni Lindon amanugang ta? Diyak ilibak day ta, tapod numay. Ay nawaw, anya ti pag-imunam aya? Nakitak amayat ti isem yo tunggal agsarsarita kayo. Kat kanayon nakapay at tulungan day Lindon. Agim-imon ka tatultulungan nak ti manugang ta? Talaga adi ka agpampanunot.
Siyempre, tulungan nak, tamakita na akasapulak ti tulong. Di mo mat ngamin mapanunot ti tumulong kanya. At ti relasyon yon niya. Ay, sardangan nakman si Kakalikstaw. Awan ti dakas ngar aramidan mi kanilindon. Agim imon ka man dita nga awan makagapo. Unay mat daytan. Ay na, aglablabas dayta Kakalikstaw nanang. Ay nawaw, apay ni Kalikstaw anak kao. Agasam man tapagimuna na matan nilindon amanugang may. Anya? Ay, jak amo nun niya klase ti kapanunutan ti adakin kwa na nanang. Agraman pa ng tulong ti manugang mi kanyak, isyukin kwa na. Pagpanunutan da kami paikit din iti dakas. Ay kasaritak man day tataaw. Nagadulakit din nga muna. Nalay nga gimon no tulungan na kati sa bali at taaw. Ngam di nakamutam mo at tulungan. Ay nawaw. Aglablabas kan si Kakalikstaw. Ay nawaw, apay anang ato man ti boses yun nanang. Agraman jay manugang yaw pagimunam. Di yung makitkita ay nanang. Di kakit di maragsakan tanasing pati manugang yaw. Amo na ti tumulong kan bakit mau. Sa baling arod ti marikrik na tunggal makita ng agsarsarita da nanang. Ay sikat ayan ti parikaw. Narugit ti utak mau. Anya laangan nga ti panunutan ni Lindawn. Nukas taaman nangimon ti katugangan na. Kasanon, napudnong at dapalimad dagiti dwa. Ay, tulungam ngamin ni bakit mau. No di mo kaya't asabali at tao ti mang tulong kan kwa na. Nawatam. Reklamo ka, reklamo dita. Ngam di mo ngarod matulungan ni Mayla. Agpakada kami nanang. Sigurado kayo ka din, Rima anak ko? Wala nang. Mayat ti boarding house anabirukan ni Lindon. Nalawa ijay. Ay katda kayo ano kasta ti plano yaw. Maawatan kayo matkit day. Tanay, narugit launay ti panunot ni tatang yaw. May mayat matlaang no pumanaw kami. Tapno saanan nga isyokin ni tatang. Saan matlaang a komportable ni Lindon iti kastangar aramidan ti katugangan na. Ay, maawatak ni Lindon anak ko. Narigat at talaga ti maaddaan iti katugangan aman nangimon. Day tamat lang ti pampanunutan na nanang. Amangan kit din no iti kaiimon ni tatang kat agkinabil da. Narigat matlaang ti kasya nanang. Nasa isaya at nulumasin kami laangan. Kat, naragsak kan tapimanaw nandito'y balay, Kalikstaw? Gusto na, di nakrengrengen. Aglablabas kan, Kalikstaw? Nakababain launa iti manugang tatikas dengen pakitam ken kwa na. Anya ko mati nakababay ni Jay. Imbagak laang mati marikrik na. Kasanon no maamuan da abalayan day Jay? Kasanon no ibaga ni Lindon aman nangimon ka akatugangan na? Anya nga itirubam nga isangom kadakwada. Uwanin, basol kon. Mapan ka iti pag-abangan da ita tamakisarita ka anasaya at iti manugang ta. Nakababayin bakit? No saan ka nga agsure, nakarkaro ang nakababain, Kalikstaw. Inton malam amapan ka, ta sigurado ang nagtrabaho day jay. Sige. Mapan ka amapan, pagimunam tumot amin. Wan gayam, si kapay ti mapan agsak daw, tada napatag nga aramidak. Awanan ti adu angam, aramidam kit day, taamangan no addamanan mang tulong kanyak dita, kat pagimunam manan. Sapay mahilig ka nga agimon, uray awan mo't ibidensyam. Inton sumaruno, ilugar mo tikin naman nangimon mo tapno saan ka nakababain. Nawatam! Ay, nawaw! Di ka agbalin ang managatap. Pagyamanam kit di no nasaya at isabali at tao kadagiti miyembro ti pamilyam. Saan ang nasaya at nga amin ang makitkitam kat ikam itidakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.